aravuga ati kandi uko kwandika tansiyo kurubika ahantu hacitse nugera ku rurembo uzawubaha usiweke mahali pabaya uko kwandiko rero lango la mbinguni uwapatie nigo umusore witwa nta bwenge yabuze hiyo barua ndiyo kijana mpumbavu alikosa none ageze ku rwandiko ngo hasanga umukanje alipofika hapo akakutana barieri we yana mukanda na nzira za rwandiko rw'inzira wakamuuliza barua ya njia yana mukanda we na barua ya njia wagatanya kwa bangu ngombwa ni kimwe kinachohitajika ni kimoja kimwe ni ukwizera Yesu ugahabwa ubugingo buhoraho moja ni kuamini Yesu unapewa uzima 10 inakuwa 100 1000 1010 mani bahira Mungu awabariki sana kwizera byihutishaga imirimo ubwabi noneho rero gazagira umumaro ku mukangi hiyo itakuwa na manufaa Yesu aravuga ati nawe rwose mu ijuru na hehe nimepewa mamlaka mbinguni na dunia ni yeye sasa mbere yuko abikora yabanje muri mabuso lakini mbele afanye hiyo aliwekwa jela bamwambitse ikamba ry'amahwa umukwege gutamukwiye barakubita gurinjira nusoma muri kino gitabo walimuvika tajira miba na kuingiza miba kabisa ibyo ntibyabanyuze bafata ngurutwara ruremere umusaraba gwaye gwateguriwe barapfa wakachukua muzigo muzito barukubita mu bitugu wakaiweka mabegani mwake ntago byace no bakagenda bamukubita ingegene haikuachia hapo wakaenda na bakubita bahondagura we ya maombi yake ngagiye kumva yumva Rusefera yavuze ngo niburi umwana w'Imana hindura yamabuye imitsi murye akasikia sauti ya Rusifa kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe awe mikate Yesu ngo yabaye nkubitekero ngo nyuma araza ati niba Yesu akafikiria hilo neno ikiwa abamalaika mu ijuru baranzi wa malaika mbinguni wananitambua uretse nibyo na Rusefera aranzi hata na Rusifa mwenyewe abakerubi baranzi makerubi wananitambua naje kuza ntihishe nabasezeyo ndabisoma mu nyandiko zibanze yabasezeyo nikuja nikiwaaga kabisa wakijua umurimo mission mfite hano mu isi barayizi kazi ninayo duniani wanaijua icyo naje gukora barakizi kile ambacho nimekuja kukitenda wanakijua aho bazamfasha naho batashobora barahazi mahali ambapo watanisaidia none ngo niba sasa ni aravuga ati nakumenye nimekutambua barongera aramujyana ati nanjye sindakuvirira naye akampeleka fasi pengine aramutumbagiza amuhagarika ku gasozi keza ngo kitege akampandisha kilima kirefu maze ngo arangije amwere ku muji akamuonesha muji ngo mwiza bati garama botike gose ngwageze ku musaraba habwi inzandiko 3 alipofika kwenye msalaba akapewa vitambulisho 3 ngo ibyaha byawe urababariwe seto moja ilikuwa inasema ya kwamba dhambi zako umesamehewa ndongera ngubwira bya byarana ni umwari Mariya nikwambia kwamba ilikuwa imemshinda Mariya ngo yagiraga mu giterane cya Yesu kumva ko Yesu ari kwigisha anafika ndani ya mkutano ndarijamo de anasikia kama anatosheka kwa mafundisho ngo yamara kuva anapotoka hapo ngo hatiri mukabahuye na babahungu bafite amafaranga anakutana na hao vijana wenye kuwa na igeza hinshuro ya 7 ngo aja mu giterane turu ya 7 kaingia ndani ya mkutano yo ndayirimanukira we abantu batise none agiye he ngo atitaye ngo baramuseka rubanda baratabaza twana bivuze uyu muntu nasema mambo haya dore ibibazo bivutse angalia sasa ejo bundi yatindanye n'umusamariya ku mugezi kujya jana amekawa na msamaria hapo kugeza ubwo tugiye guhaha munyabyaha we ngwino ningoga Yesu ni ushaka kugukiza reka gutinda cyane mu byaha Linda Afya kora subscribe sabona imbere yawe ngo tuware ibicumuro byose twagucumuye byo twibutse n'ibitwihishe twandike mu gitabo cy'ubugingo tunakuja mbele yako tusamehe dhambi zote tulizozifanya utuandike katika kitabu cha uzima tumaze kwiga ijambo ryawe none turakomeje tugusabye imbaraga y'umwuka wera tumekuisha kulishwa neno lako na tunaendelea tunakuomba nguvu ya Roho Mtakatifu atubashishe azaduhe gusoza neza uzaduhe ubugingo buhoraho atuwezeshe utupe uwezo wa kutimiza kazi yetu vizuri ngaho ngwino utubere umwigisha muri byose tubisabye mu izina rya Yesu uwe mwalimu na tunakuomba hivyo katika jina la Yesu Kristo amen twongeye kubaramutsa mbese muraho tunawasalimu tena je habari zenu ko biri kose mufite intege nke mu kwikiriza
Tunaona kabisa hamuitike vizuri. Abantu nibicare neza kandi batuje. Watu wakae vizuri kwa utulivu. Huko bababwiye izina nitwa Mbitezimana Munana. Jina lake ni hilo na mimi Mukaremane ni Fazili. Noneho rero ndagira ngo nkuko babivuze abantu nibatuze. Kama vile kawaida watu wawe na utulivu. Kuko tugiye kuganira n'ubundi jambo ry'Imana. Kwa kuwa tutaongea nanyi tena neno la Mungu. Mu gitabo cy'Ibihamya umugabane wa 2. Ushuhuda gombo la 2. Bari gusobanura nanone muri kira gitabo cy'umubwiriza igice cya 5. Walikuwa wanaeleza kitabu cha Mhubiri sura yake ya 5. Hari amagambo nshaka ngo nsome muri iki gitabo cy'Ibihamya. Kuna maneno anapenda kuyasoma katika kitabu hiki cha Abantu rero ngaho bakomeze kwinjira rwose batuje aya magambo adufashe. Watu waendelee kuingia ndani ya mkutano kwa utulivu na tukisoma maneno haya. Kugira ngo aha waje uhamenye. Ili mahali hapa ambapo umekuja upatambue. Paje 230. 230 wanasema. Barandika bati. Wanaandika wakisema. Iyo abaramya Imana bakandagiye ahantu ho gusengerwa bakwiye kubikora nkuko biri bakaja bucece mu myanya yabo. Wanaoabudu Mungu kama ilivyo wanapaswa kufanya kazi hiyo kwa unyenyekevu na kuenda katika panafasi zao. Bakaja bucece. Wanakuja kwa unyenyekevu. Myanya yabo nta kuyomba. Kila mtu panafasi yake bila kelele. Haranditse ngo iyo abaramya Imana bakandagiye ahantu ho gusengera. Wakati wanao mcha Mungu wanafika mahali pa kumwabudia. Bakwiriye kubikora nkuko bikwiriye. Wanapaswa kuifanya kama ilivyo. Bakaja bucece mu myanya yabo. Wanakuja polepole kwa unyenyekevu panafasi zao. Bari bwicaremo. Ambapo watakaa. Kuganira ibipfuye. Kuongea maneno ambayo si hayafai. Kujujura. Kunongonezana. No guseka. Na macheko. Ntibikwiriye kwemerwa aho hantu. Haipaswi kukubaliwa mahali hapo. Nukuvuga ngo twaje hano tuba dukandagiye ahantu ho kuramya Imana. Wakati tunakuja hapa tunafika mahali pa kuabudia Mungu. Mu myanya buri bantu bicaremo ngo bagombye kubikora bucece. Kila mtu pa nafasi yake kwa utulivu. Ngo bakagenda bacecetse. Wanatembea kwa utulivu kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu kabisa. Twongere tubabwire nta nabakwiye gupfuburira. Ni kusema watu hawezi fia mahali pa kulala. Icyo nacyo kikwiye kwirindwa. Hiyo nayo inapaswa. Niba wanasanga mu bwimbo bwawe bahicaye icyambu cy'abana ngo wangiriye mu bwimbo. Ukikuta pa nafasi yako kumeingia mwingine mukwiye kubyumvikanaho mucecetse. Mukubaliane kwa utulivu. None ibyo bikwiye guhabwa agaciro cyane ni mu nzu y'Imana. Hiyo inaweza kusaminiwa sana kwa sababu ni nyumba ya Mungu. Ikindi bavuze mu gitabo cy'inyandiko zibanze ibirebana n'amateraniro makuru ya General Conference. Maandiko ya awali kuhusu mkutano wa halmashauri wameeleza. Baravuze ngo abakristo bagombye kwita ku cyabajyanye kuruta gutekereza ku mutsima w'umubiri. Wameandika ya kwamba wakristo wanapaswa kujali kile ambacho kimewapeleka ndani ya mkutano zaidi ya kile chakula. Mbese ubwo nukuvuga ngo nibihe byo kwibwira ku nzara turarya sangapi bimeze bite bigombye kuba bike kuruta gutekereza kugakiza. Kujiambia tutakula saa ngapi, tutakula lini, hiyo inaweza kuwa chache zaidi ya kuwazia sana neno la Mungu. Hari ababashize imishinga yabo. Kuna watu ambao wameacha miradi zao. Babashize ibintu byinshi bibahesha inyungu. Wameacha vitu vingi ambavyo vinawafaidi wao. None ngo abakristo bagombye kubikorana umwete. Wakristo wanapaswa kutenda kwa bidii. Noneho hanarandika naibabwe ni page 57 hari abagize umwete. Ukurasa wa 57 wanasema kuna watu wanaokuwa na bidii. Hari abagize umwete wo guteranira mu materaniro yose atari bwo guhimbaza Imana ahubwo ariko bwo gukunda imitsima n'amafi Yesu atubabara. Kuna watu ambao walikuwa na juhudi ya kwenda ndani ya mikutano lakini si kwa kumpenda Mungu na kumcha Mungu bali ni mikate tu ambazo zimewapeleka. Abona abantu ngo bagize umwete mwinshi. Aliona watu ambao walikuwa na juhudi nyingi. Ngo nta mwanya bafite wo gutekereza ku by'Imana. Hawakukuwa nafasi ya kuwazia mambo ya Mungu. Atari ugukunda materaniro. Si kwa kupenda mikutano. Atari ugukunda agakiza. Si kwa kupenda wokovu. Ngo ahubwo batekerezaga ku bintu bibiri n'umutsima n'iki n'amafi. Walikuwa wanawazia mambo mawili ni mkate na samaki. Mu bihe bya Yesu abantu bariho ndi muri kubira muri Yohana. Wakati wa Yesu hayo mambo yalikuwepo. Ngo banagira umwete baramushaka. Wakakuwa na bidii ya kumtafuta. Bageze no
nkombe basanga ubwato bwagenda bafata ubwabo baratereza bariruka. Walipofika pwani wakakuta meli imeenda, wanao wakachukua wakaenda. Bari kugira ngo abo bantu bihanye. Watu walipoangalia karibu walikuwa wangewazia ya kwamba watu hao wametubu. None abantu roni bagaruye igitekerezo hano tuba twaje kwiga. Watu warudishe fikra zao, hapa tumekuja kujifunza. Hano yabisaba ngo dutekereze ku cyatuzanye. Hapa inabidi tuwazie kile kilichotuleta. Iminsi 7 tuba turamara ntabwo abari mike upoteje igihe cyawo. Siku 7 ambazo tutazimaliza hapa si chache kufuatana na hepfo barakomeza ngo byaba byaragendekeye abizera byaba ari byo byiza abo bantu badatekereza iby'Imana yaba bari gumiye wabo bagakomeza guhinga imirima yao. Ingekuwa vema hao watu wangebakia nyumbani kwao na kuendelea miradi yao pahali pa kuja ndani ya mkutano. Abantu twatangira kwiga ukabona bagiye kwikinira. Watu tunapoanza kujifunza unaona wanaenda kucheza. Umwigisha abari ukabona batangiye kubazanya makuriri. Mhubiri anapohubiri watu wanaanza kuulizana habari. Abantu ukabona batangiye kwaza ngo mbe warabyaye. Wengine wanaanza kuulizana je umezaa. None ngo amakuru yo mu rugo. Habari za nyumbani. Ngo byaba byiza iyaba ngo bagumaga mu rugo bagahinga ngo nibyo byababera byiza. Ingekuwa vema wanabaki nyumbani na kulima mashamba zao. Yo tuganira rero ngo mu matera nkaya buri muntu wese abaguye kuzirikana icyamuzanye. Wakati tunapo kufika ndani ya mkutano huu kila mtu anaweza kufikiria kile kilichomleta. None wewe muzi ko tumaze kwiga ikigisho gikomeye. Mnajua ya kwamba tumekwisha kulishwa fundisho kubwa. Ikigisho cyatubwiraga gutanga. Hii fundisho ilikuwa inatuambia kutoa. Umuntu wese ngo abakuye kugitekerezaho. Kila mmoja anapaswa kuifikiria. Wifuzwe byose baravuze ngo hari ibintu bituma abantu baba bapagani kuruta abandi. Tumaini la vizazi vyote wanasema kuna kitu ambacho kinasababisha watu kuwa wapagani zaidi ya wengine. Tuvuye mu materaniro nkaya tuavayo ntitwongere kuyatekerezaho. Ni wakati tunapotoka ndani ya mkutano kama na huu, tunapotoka hatutawazia tena. Noneho reka dutambuke tuje ku mugambi w'ikigisho cyacu. Hebu basi tupige kasi kwa lengo la fundisho letu. Ikigisho cyacu tugiye kuganira kiratubwira ngo fundisho letu ambalo tutaongea linatuambia eti byiringiro by'itorero yaratuburanye aradutsindira. Tumaini la kanisa ametusambia na akashinda. Byiringiro by'itorero yaratuburanye agenjate aradutsindira. Tumaini la kanisa amesamba kwa ajili yetu. Akatushindania akashinda. Tugiye gusa nabigana ingingo yo gutsindishirizwa. Ni kusema ni kipengele cha kuhesabiwa haki. Buriya buri muntu wese wamubaza icyamuzanya. Kila mmoja wa kumuuliza kile ambacho kimemuleta hapa. Nta mushinga tuafite wenda ngo twahabonye igisima ngo turacukura buri muntu acura amafaranga. Hapa hakuna muradi mwingine ya kwamba tutapata kisima au mali ambayo imefichwa na kuipeleka hapana. Kristo ni ukutazirikana wakuzanya hanga. Shida ambayo ni ngumu kwa Wakristo ni kutojari kile ambacho kimekupeleka hapa. Buri abantu badahujwe n'umusaraba guteranya abantu bangana gutya ngo baza hamara iminsi 7 ishano ryaba ryaguye. Isipokuwa ni msalaba ambayo imetuunganisha hapa watu kuwakusanyisha, isipokuwa hiyo sababu kuwakusanyisha ni vigumu. Abatongana wale ambao wanaweza kupigana. Ubusambanyi bwafatishwa amaboko abiri. Uzinifu ambao unaweza toka hapa kabisa uwezi uiangalia. None twewe icyo turazirikana nuwatuzanya hangaha. Kile ambacho tutazingatia ni yule ambaye ametupeleka hapa. Turamanza turebe mu gitabo cy'Abefeso. Kitabu cha Waefeso. Byiringiro by'itorero ninde? Je, tumaini la kanisa ni nani? Yemwe muraho. Jambo tena. Wenda twaba tutari twamuvuga byiringiro by'itorero ninde? Je, tumaini la kanisa ni nani? Reka turebe mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Waefeso sura yake ya kwanza fungu la 13. Reka dusome iri jambo rize kudufasha. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Waefeso sura yake ya kwanza fungu la 13 atasoma tusikie neno hilo. Paulo yaje kuvuga ijambo rikomeye. Paulo amesema maneno makuu hapo.
arandika ati, akaandika, niwe namwe mwiringiye, ni yeye nanyi mumemtumainia, mumaze kumva ijambo ry'ukuri, baada ya kusikia neno la kweli, aribwo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, yaani habari njema ya wokovu wenu, kandi mumaze kwizera, na baada ya kuamini, niwe wabashizeho ikimenyetso, ni yeye amewawekea muhuri, aricho Mwuka Wera mwasezeranijwe, yaani Roho Mtakatifu mlioagizwa. Mwami wacu adufashe. Mungu wetu apewe sifa. Nukuvuga ngo aha kutahatekereza uburimanganye, Kutofikiria mahali hapa umepotea. Paulo alikwibutsa aba bakristo b'Efeso b'abanyamahanga. Paulo anawakumbusha wakristo wa Efeso, yaani wa mataifa. Arababwira ngo niwe namwe mwiringiye. Anawaambia nanyi mmemtumainia. Uyu rero ni Yesu. Huyu ni Yesu. Mumaze kumva ijambo ry'ukuri, baada ya kusikia neno la kweli, aribwo butumwa bw'agakiza kanyu, yaani ujumbe wa wokovu wenu, kandi mumaze kwizera, niwe wabashizeho ikimenyetso, na baada ya imani yeye amewawekea muhuri. Noneho byaba ari ibibazo niba utamuzi rero. Inaweza kuwa ni swali nao shida usipomtambua. Abakristo baranditse mu gitabo ngo amateraniro yacu makuru, ngo tuje twibutsa abakristo ngo isano bafitanye na Yesu. Imeandikwa ndani ya kitabu ya kwamba tukuwe tunawakumbusha wakristo maana ya mkutano ni uhusiano wetu na Yesu, ngo kugira ngo abakristo bongere bamurebe kandi bamumenye, ili wakristo wamtazame na kumtambua. Ariko ngo ikibazo kibabaje, lakini shida kubwa, ngo gutsindwa no kwizera Satana kwinze kubirwanya cyane. Kuhesabiwa haki kwa imani shetani hugombeza sana, kuko niho duhurira na Yesu, kwa sababu ndani ya mkutano hapo tunakutana na Yesu. None ndagira ngo byiringiro by'itorero ni Yesu, tumaini la kanisa ni Yesu. Tuje ku jambo none rivuga ngo yaratuburanya agenje ate, tuingie kwa neno, ametusambia, akatupigania, akashinda. Buriya dusubiye mu mateka y'umuntu, tunapoingia ndani ya historia ya mwanadamu, mu mateka yacu yuko twabonetse, historia ya gisi tumeonekana, tukaba twicaye aha turi kuvuga Imana, tunakaa hapa na tunaongea Mungu. Wabona muri twebwe tutabikwiriye nta namba, unaweza kutana sisi hatungefaa kabisa. Ngaho tunyaruke, hebu tuendelee mu gitabo cy'umubwiriza rero igice cya 9. Mhubiri sura yake ni ya 9. Gitabo cy'umubwiriza igice cya 9, sura yake ya 9. Reka nze turebe uko iri somo riraza kutubwira. Tuangalie fungu hili litatuambia nini. Igice cya 9 umurongo wa 13. 9 fungu la 13. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. Kandi nabonye ubwenge musijuru bwa mbere gikomeye. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye, arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Nuko haboneka umukene uzi ubwenge, akirisha umudugudu ubwenge bwe. Umwami wacu adufashe. Amen. Muraho jambo tena. Hano mubwirizo ni umurongo wa gihanuzi. Muhubiri hapa hii ni dondoo ya kiunabii. Yagiye kubona umudugudu muto, akaona mji mdogo, gwari gurimo abantu bake, kulikuwa ndani watu wachache. Haza umwami ukomeye, kukakuja mfalme mkuu, arangije arawutera, akaja akaupiganisha, akaizingira, awurundaho ibirundo byo kuririraho. Hapo akaweka mawe ya kupandia. Maze agiye kubona, alipoona haza undi mwami, kukakuja mfalme mwingine, akirishwa mudugudu iki ubwenge, akaponesha mji huo kwa akili. Ngahano turaganira cyane, hapa tutafikiria sana. Uyu mudugudu muto turaza kureba, huyu mji mdogo tutaiangalia, abantu bake turaza kubareba, hao watu wachache tutaangalia. N'uyu mwami wakirishije umudugudu ubwenge nta kindi akoze, nawe turamureba. Na huyu mfalme ambaye ameokoa mji kwa akili, naye tutamwangalia. Murongo wa 15 nuko aboneka umukene uzi ubwenge, akirisha umudugudu ubwenge bwe, nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Mbera ko ndavuga ndi ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyugwa kandi amagambo ye ntiyumvikana. Umwami wacu adufashe. Amen. Noneho uyu mudugudu bashatse kuvuga ni isi yacu, ariko pariseri yari iri muri Edeni. Ni kusema hii mji ni dunia yetu, lakini kiwanja hiki kidogo ilikuwa ni Edeni. Aba bantu bari kuvugwa hangaha ni Adamu nande
na Eva. Hawa watu ambao wanasemwa hapa ni Adamu na Hawa. Kandi ugiye no mu mateka yandi masi ngo yino si yacu niko gatoya, ni gato tu mu bindi biremo. Ni kusema dunia yetu ndogo, hii ni dunia ndogo kwa kweli. None umwami waje akawutera kawugota ninde? Ni Satani. Huyu mfalme aliyekuja na kuipiganisha na kuizingira ni Shetani. Awurunda hibirundo byo kuririraho. Akakusanya mawe ya kupandia. Ibirundo niki? Hii mawe ambayo yamerundika. Niwe washizeho fondasiyo z'icyaha. Yeye ameweka msingi wa dhambi. Aragihimba. Yeye akakibuni, akaiandaa. Kidamu na Eva ari kugikora. Adamu na Hawa wangeitenda. Hawa angeitenda. Umwana wao akagikora. Mtoto wao anaitenda. Mjukuu anatenda dhambi. Na mjukuu wa chini na anaendelea. Natwe bariho none. Hata kizazi hiki cha leo. Reka turebe ibyo birundo. Acha tuangalie hivi vitu ambavyo yamerundika. Ubwo icyo bashatse kuvuga uwo mwami we ni Satani twamuranye. Huyu mfalme ni Shetani, tumekwisha kumtamka. Ubwo turakomeza kuvuga ibye. Hata tutaendelea kunena mambo ya Shetani. Sasa hivi vitu alivyo virundika. Yohana gice cha 8. Yohana sura yake ni 8. Mama ugose aurunda ibirundo. Huyo mfalme alipoizingira akaweka vitu akarundika vitu. Yohana 8. Haranditse hati. Yohana sura yake ni 8. Haravuga ati murongo wa 42. Fungu la 42. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze kuko naje nkomotse ku Mana sinaje kubwanje ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanje nuko mutabasha kumva ijambo ryanje. Mukomoka kuri so Satani kuko byose ararikira ari byo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi nihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibinyoma bibwe kuko ari wese wiki w'ibinyoma. Amen. None uyu Satani ni wese wiki w'ibinyoma. Shetani ni baba wa uongo. Arangije umudugudu ro kugota awurunda wiki Baada akazingira muji na kuleta vitu akarundika. Nukuvuga ngo ibyaha byose mubona nibyo biti birundo umuntu yagombye kuzamukira. Zambi zote ambazo mnaziona ndivyo vitu alivyo virundika ambavyo mtu angepandia. None abaturage bagumumwo byari ngombwa ko umuntu aguma mu burakari bw'icyaha Imana imurakariye. Watu wangeishi ndani ya hasira ya Mungu, Mungu akewakasirikia. Agumumwo mwanadamu akaishi humo. Mu gitabo cha Mika rero. Kitabu ya Mika. Mika ni igice cya 7 umurongo wa 9 turahera no kwa 8. 7 fungu la 9 ataanzia kufungu la 8 na kuendelea. Unakimara gucumura Satani amurunze ibirundo yarahuye n'ikibazo mbe bantu b'Imana. Baada ya mwanadamu kuasi Shetani na kurundika vitu kwake alikuwa amepata shida. Satani ngo amwishima hejuru. Shetani akafurahi juu ya mwanadamu. Shetani akajigamba juu ya mwanadamu. Kwa kweli mwanadamu nimekwisha kumteka. Mika 7 umurongo wa 8 haravuze ngo wa mwanzi wanje wewe kunyishima hejuru ningwa nzabyuka. Ninicara mu mwijima witeka zambere umuco. Umurongo wa 9 nzihangana uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza ubwo Uwiteka azamburana kansindi. Amen. Kugeza ubwo Uwiteka azamburana kagenje ute? Uyu murongo n'umurongo wa gihanura. Iyi fungu ni fungu ya kiunabii. Byari ngombwa kwa Adamu na Eva n'abandi bamaze gucumura bagombye kuguma mu burakari bw'Imana. Ni kusema ingekuwa sherti wa Adamu na Hawa wakati walipoasi wangeendelea kuishi ndani ya hasira ya Mungu. Bakabumwa basa n'abatagira ubarengera. Wanaishi wasikuwe na mtetezi. Dusubire kwa murongo wa 9. Fungu la 9. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye. Nitavumilia hasira ya Bwana kwa sababu mimi nimeasi. Kugeza Uwiteka azamburana akansindira. Nifike wakati Mungu atanipigania na kushinda. Akansohora kanjana mu muco mbone gukiranuka kwe kwiteka umwami wacu adufashe. Na kunitoa na kuniweka ndani ya nuru nipate haki ya milele. Nakimara gucumura yaraguye mu mwijima. Mwanadamu alipokwisha kuasi alikuwa ameanguka ndani ya giza. Satani ngo yahise muburana aravuga ngo uyu wabaye umunyago wanje. Shetani
akamupigania na kusema ya kwamba yeye amekwisha kuwa matekwa yake. Byari ngombwa ko umuntu abaho rero agombye kuguma mu bwo burakari bw'Uwiteka. Ingekuwa sherti mtu aishi hivyo akiwa ndani ya hasira ya Bwana. Ariko Imana ntiyari ibiretse, byari ngombwa kwimuburana tu. Lakini Mungu hakumwachilia, angemupigania. Ushaka kumenya uwo yamuburanaga nawe? Ukitaka kujua yule aliyekuwa anapigana naye kwa ajili ya mwanadamu. Wifuzwa mu bihe byose. Tumaini la vizazi vyote. Hari amagambo ndasoma. Kuna maneno ambapo atayasoma kugira ngo turebe, ili tuendelee kuangalia. Nanone aya magambo baranditse ngo wameandika maneno haya page ya 10. Ni ukurasa wa 10 fundisho. Umurimo wo ubwo ikigisho ni ikigisho cya mbere. Somo la kwanza. Ni somo la kwanza. Mungu yupo pamoja nasi. Hapa wanaandika bati, hapa wanaandika wakisema umurimo wo gucungura uzaburangiye wakati kazi ya ukombozi itakapokamilishwa, aho igicumuro cyuzuye ubuntu bw'Imana buzahasendera, mahali ambapo dhambi imejaa rehema za Mungu zitajaa mahali hapo. Isina y'ubwayo Satani aburana kwa ari ubukonde bwe ntabwo izaba igicungurwa gusa, ahubwo izanabonezwa. Dunia ambayo shetani husamba na kusema kwamba yeye ni yake, lakini dunia hiyo itatakaswa. Ijambo nashakaga nirango isi nayo Satani aburana nk'iki nk'ubukonde bwe. Dunia ambayo shetani anaisambia na kusema ya kwamba ni yake. Ngo Satani amaze kwigomeka agacumuza umuntu ngo yahise avuga ati aba bantu ndababonye nzabakora uko nshaka maze mbakurute mu igare ryanjye. Baada ya shetani kuasi, hapo akasema watu atawatawala kimabavu na kuwaweka ndani ya mikono yake. Yesu rero arahaguruka aratuburana. Yesu akainuka na kutupigania. Haravuga ngo nzihangana uburakari bw'Iteka kuko namugomeye. Nitavumilia hasira ya Bwana kwa sababu nimemuasi. Turacyari muri Bibiliya rero. Tungari ndani ya Biblia. Murakomeza nanone dutambuke turebe. Tutaendelea. Umubwiriza 4. Mhubiri 4. Byari ngombwa ko tuburana tu. Angetupigania. 4 umurongo wa 13 reka nze turebe kwa araho. 4 fungu la 13 tuangalie kama ni hapo. Haranditse hati. Wanaandika. Umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje w'umupfapfa utacemera kugirwa inama. 14. Kuko yaravuye mu nzu y'imbehe ngo yimikwe, ndetse mu gihugu yimitswemo nico yavukiye mari umukene. Nabonye abantu bose bazima bagendera munsi y'ijuru bahereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye uwo umwami wacu adufashe. Amen. Muraho jambo tena. Uyu murongo nawo tuwige neza. Hii fungu nayo tuitafakari vizuri. Uyu utakemera kugirwa inama bari kuvuga Satani. Huyu mfalme ambaye ni mzee ambaye hataweza kuhitaji shauri ni shetani. Yanze kugirwa inama mu ijuru. Alikataa kupewa shauri mbinguni. Abamalaika baramuhenda. Malaika wakamusihi. Yemwe Imana iramuhenda. Mungu akamusihi. Abamwungirije baramwinginga. Wale waliokuwa karibu naye wakamusihi. Satani yanga kugirwa iki inama. Shetani akakataa ushauri. Noneho byari ngombwa. Ingekuwa sherti. Nukuvuga ngo hano mu buhanuzi ubwo bamwisa umwami ushaje. Hapa ndani ya kiunabii wanamuita mfalme aliyekuwa mzee. Ubwami bwagombye kubuzungu. Sikiliza sasa utawala wake ungechukuliwa na mwingine. Umusore w'umukene. Lakini wanasema kijana maskini ambaye ana akili. Arutumwami ushaje w'umupfapfa utacemera kugirwa inama. Anamuzidi mfalme wa mzee ambaye hapendi shauri. 14 rero nuwo musore tu. Huyo kijana kuko yaravuye mu nzu y'imbohe. Kwa sababu alikuwa anatoka ndani ya nyumba ya jera. Ngo yimikwe ili aweze kutawazwa. Ndetse mu gihugu yimitswemo na inchi aliyotawazwa ndani yavukiyemo ari umukene. Ni hiyo inchi aliyozaliwa ndani akiwa maskini. Niliona watu wote wazima bahereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye uwo mwami. Wote waelekea upande wa kijana huo. Mungu wetu apewe sifa. Tutarasobanura ntimwabyumvishe. Je, kabla kueleza fungu hili si mmekwisha kulisikia? Ni Yesu. Huyu kijana wanayemtaja ni Yesu. Nukuvuga kimara kuza mbere yuko
atuburana akadutsindira, wakati alipotupigania na kushinda, yagombye kunyura hakomeye cyane, angepita mahali pagumu sana, byamusabaga gufungwa, ingemubidi yeye bikamusaba kuba mu gituro, ingemubidi yeye kuingia ndani ya kaburi. Arega kuburana demokarasi biragorana. Je, kupigania uhuru ni kitu kigumu. Mutagira ngo ku Yesu kutubona tukaba twicaye ngo ni ibintu yakoze gusa nko gutahuka byaragoranye. Hiyo kabisa kutupigania na kushinda ilikuwa kitu kigumu. Mwami byagombye kumusaba kwinjira muri mabuso, ili agombowe huyo mfalme angepaswa kuwekwa jela. Akawekwa jela, arakubitwa, akapigwa, bemwe bitari bya kimuntu, akachapwa kabisa. Niyo mpamvu avuze ngo kuko yaravuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, kwa sababu alikuwa toka ndani ya nyumba ya jela ili atawazwe. Ndetse mu gihugu yimikiwemo nico yavukiye marumwa, na inchi aliyotawazwa ndani, alizaliwa ndani ya inchi hiyo. Reka nje tumanze turebe uyu mwami ni Yesu, kwari Yesu. Tuangalie huyu mfalme kwa kweli kama ni Yesu. Muri Luka igice cya 19 19 Luka. Reka nze tunakomeze kureba wari uyu mwami, turebe kira gihugu yavukiyemo kandi akaba ari cyo yimikiwemo. Tuendelee kuangalia kama huyu mfalme ni Yesu, na tuangalie inchi aliyozaliwa ndani ni gani. Igice cya 19 fungu lake ni la 19. Noneho umurongo wa 11 fungu la 19 sura fungu la 11. Bumvisha ibyo yongeraho umugani, kuko yarageze hafi ya Yerusalemu, kandi kuko bibwira ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Nuko aravuga ati, hari umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikwayo, yamara kwima akagaruka umwami wacu adufashe. Amen. Uyu niwe wivugaga rero. Huyu ni yeye ambaye alikuwa anajiteta mwenyewe. Arababwira ngo hari umuntu w'imfura, kulikuwa mtu mzaliwa wa kwanza, yagiye mu gihugu cya kure, ambaye alienda inchi za mbali, amaze kwimikirwa yagenje ate, alipotawazwa ndani ya inchi hiyo akarudi. Dukomeze dushake, tuendelee tumtafute. Mu gitabo cya Matayo rero, Matayo sasa 28 turebe uyu muntu tutumubone bitaro gushaka, huyu mtu tumuone bila kutafutisha. Murongo wa 16 fungu la 16 turasoma mu izina ry'umwami Yesu. Amena. Nuko abigishwa 11 bashigariye ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira ariko bamwe baramushidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, naho butware bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Mwamubonye? Yesu aravuga ati, naho butware bwose mu ijuru na hehe, nimepewa mamlaka mbinguni na dunia. Ni yeye sasa. Mbere yuko abikora yabanje muri mabuso, lakini mbele afanye hiyo aliwekwa jela. Aravuze ngo nukwango kuko yaravuye mu nzu y'imbohe, kwa sababu alikuwa nimetoka ndani ya jela. Iyi nzu y'imbohe, hii nyumba ya jela, ni Yesu waruvuye muri gereza z'uburyo bubiri. Yesu alitoka ndani ya gereza za aina mbili. Ndetse navuga ko yahererekanywe muri prison nyinshi, alipitishwa katika kifungo kingi, katika jela nyingi. Yabanje gufungirwa muri prison y'idini kwa Kayafa, alifungwa hapo akawekwa jela ya kizehebu. Avuyemo yinjira muri prison ya Herode, akaingia ndani ya jela ya Herode. Avuye binaniranye agaruka mu ya Pilato, iliposhindikana akarudi ndani ya jela ya Pilato. Iprizo ya mwisho yafungiwemo ni icyo bita igituro, imubana iminsi 3. Jela ya mwisho ni kaburi ambapo amefungwa siku 3. Satani ngo aravuga tuko biri kose binarakomeye. Shetani akasema kwa kweli mambo ni magumu tu. Bati umuntu arankurikiranye, huyu anaendelea kunifuata. Uko mubizi muri Edeni bura Satani na Yesu baraziranye. Kama vile mnavyojua Shetani na Yesu ndani ya bustani ya Edeni wanajulikana. Wakati mtu alipoasi ndani ya Edeni, Satani ngo aravuze ngo hano ho birinjiye, ikopi irinjiye umuntu aragwenda mubonye. Shetani alisema kabisa, hapa napata nafasi mtu mimi namupata. Ngo byaramutangaje kubona umuntu amaze gusogwa mu murimo Edeni ngo ariko akerekwa umusaraba mu zuba. Ili mushangaza kuona mtu ametolewa ndani ya bustani ya Edeni, lakini akaona msalaba ndani ya jua. Arindi agakiza kari imbere. Hata mwanadamu angaishi akitazamia wokovu kwa mbele. Satani nawe ntabwo arakiringira kunesha. Shetani yeye hakutumainia ushindi. Kanze murebe impamvu. Muangalie sababu. Kuntu baziranye. Gisi wanajulikana vizuri. Unaona kwamba wanajulikana wenyewe. Amenya ko Yesu avukiye mu mwari Maria. Akajua ya kwamba Yesu amezaliwa ndani ya Bikira Maria. Yarabimenye ntiyabimenya. Je, ametambua au hakutambua? Aravuga ati,
Akasema eti uwansinze mu ijuru yule aliyenishinda mbinguni arankurikiranye ananifuata. Nanjye guhera buno ngiye gukoresha abami b'igihugu. Tangia leo na mimi nitaanza vita kutumia wafalme wa nchi. Rutaricha abasore. Nitaandaa kifo kikubwa. Rutaricha abagabo. Ambacho hakitaua wanaume. Uvutse kugeza ku myaka 2 wa undi nkurikiranye nawe yagenda. Tangia mtoto aliyezaliwa siku hiyo hadi mtoto wa miaka 2. Arabitegura birapfu. Akaandaa hiyo lakini haikuwezekana. Aravuga ati nono ntacyo bitwaye. Akasema ya kwamba hainuzuru kitu. Yesu arakomeza. Yesu akaendelea. Warangije. Ilipokwisha ngo mu burezi bwa Yesu amwoherezaho bene se babi batagira gahunda b'abanyarugomo. Katika malezi yake Yesu shetani akamtumia ndugu zake wabaya ambaye ni watu wabaya sana. Yarateganyaga narakara alikuwa anavuga nabi akekasirika niba mwambura kabarega wakati watakuwa na deni yake natongana nabo bakarwana watakapo upigana nao icyo yagambiriye kiraba gipfuye. Kile ambacho amekilenga kitakufa. Yesu abyihanganira agira imyaka 27 ari umusore rwose utagira umugabo. Yesu akavuta subira hadi miaka 27. Satani hana ati nabyo birapfubye. Shetani naye akaona hiyo njia inakufa. Birazamuka. Ikaendelea. Yesu nawe amenye intambara. Yesu naye akajua vita. Aravuga ati ni urugamba rwatangira neza. Akasema ya kwamba vita sasa inaanza. Kugira ngo nushobore mburana umuntu neza ategura imisi 40 n'amajoro 40. Akasema ili nimpiganie mwanadamu vizuri na kumtetea, akaandaa maombi ya siku 40. Satani arabimenya. Shetani akajua hayo. Mu misi 30 Satani ntaraka muhinguka iruhande. Katika siku 30 shetani hajamfika pembeni. 40 ntaraka mugera iruhande. 40 alikuwa bado hajamfikia. Mu ijoro rya 40 isenga rirangiye. Katika usiku wa 40 wakati maombi imekwisha. Mu gitabo message shwazi ya mbere bari kuvuga ngo Yesu yari amaze kudara arananuka. Ujumbe cha Gurifu wanasema ya kwamba Yesu alikuwa amekwisha kugonda. Buryo umuntu agizwe n'ibiryo. Umuntu agizwe n'ibiryo. Mtu anaishi kwa chakula. Aradara. Yesu akadhoofika. Arananuka. Hapo akakonda. Hapo kabisa mishipa zikakuja. Abahungu ngo yashonje nkato. Hapo kabisa tunawaambia alikuwa na njaa kama sisi. Yambara umubiri nkato. Alivaa mwili kama sisi. Kwatigeze gukora icyaha. Lakini yeye hakutenda dhambi. Igihe ikibiryo byaba bije senga rirangiye. Wakati chakula inaweza kuja maombi imeisha. Bugati burani igisubizo cy'amashengesho isenga rye ryemewe. Yesu akawazia kwamba ni jibu la maombi ya maombi yake. Ngagiye kumva yumva Rusefera avuze ngo nibura umwana w'Imana hindura ya mabuye imitsi murye. Akasikia sauti ya Rusifa kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe awe mikate. Yesu ngo yabaye nk'ubitekero ngo nyuma araza ati niba Yesu akafikiria hilo neno ikiwa abamalaika mu ijuru baranzi wa malaika mbinguni wananitambua uretse nibyo na Rusofera aranzi hata na Rusifa mwenyewe abakerubi baranzi makerubi wananitambua naje kuza ntihishe nabasezeyo ndabisoma mu nyandiko zibanze yabasezeyo nikuja nikiwaaga kabisa wakijua umurimo mission mfite hano mu isi barayizi kazi ninayo duniani wanaijua icyo naje gukora barakizi kile ambacho nimekuja kukitenda wanakijua aho bazamfasha naho batashobora barahazi mahali ambapo watanisaidia none ngo niba sasa ni aravuga ati nakumenye nimekutambua tayari nakumenye uri Rusofera nimekutambua wewe ni mutware w'umwijima wewe ni mfalme wa giza abaratsinzwe hapo shetani barongera aramujyana ati nanjye sindakuvirira naye akampeleka fasi pengine aramutumbagiza amuhagarika ku gasozi keza ngo kitege akampandisha kilima kirefu maze ngo arangije amwere ku mugi akamuonesha muji ngo mwiza batigara amabotike gose akamuonesha utajiri ibintu birimo byose akamuonesha utajiri uko byose ninge akamwambia ninge mutware wabyo mimi ni mtawala ari kunyemereye ukanyumva kama unanikubalia ugacha bugufi ni wishire mu ibyo bintu byo gusonza n'ubukene ngewe nakugira ikegera mukuru nkakugira jera mimi naweza kufanya wewe akida amujana ku mirima mwereka ibibaya byiza ngo birimo bya bati hari wahashira inka hari akashira ibiko hari amafere medi akamuonesha bonde nzuri mashamba mazuri yanayo mazuri sana bati nibicirano hari hakwera ibigori hari hakwera ibishimbo hari hakwera karanka nisoye ngo arabimwereka anaona
ni shamba ambazo zinastawi vizuri, akamuonesha hayo. Warangije asoreza ku byubahiro by'isabaga babinga babadepita ba president bati nturukureba ngo ninge wakigabanye rwose woca bugufi gusa urabonera igihugu. Akaitishimishia kucheo cha ulimwengu, akamuonesha madepite wa dunia, akamuonesha waongozi wa dunia. Yesu ngaravuga ndino nakumenye. Yesu akamwambia tayari nimekutambua. Warangije Satani ati sindakureka. Shetani akasema sitakuachilia. Amujana noneho kugasongero ngo amuhagarika yaba ngo ngahiterere hasi kuko byanditswe ngo azagutekera abamarayika. Akamuweka juu akamwambia jitupe chini juu ya hekaru. Ibyo babyita gukora igitangaza cyabambeho. Yesu aravuga nakumenye genda ntukagerageza Uwiteka Imana yawe. Yesu akamwambia mimi nimekutambua, usimjaribu Bwana Mungu wako. Satani ati ko ntari nanakureka. Shetani akasema mimi sijakuachilia. Ijambo turoni ijambo ritubwira ngo byiringiro by'itorero yaratuburanya genjute. Neno ambalo tunajigusia ni tumaini la kanisa, ametupigania na kushinda. Nono ndasoma ipajo wifuzwe byose Satani akora ikisi. Hapa kurasa ya tumaini la vizazi vyote Shetani amefanya nini? Magana ni ikigisho ikigisho cha 21 21 somo ku paji 159. Kitabu hiki ni kurasa 159. Adashoboye gutsindira Yesu mu butayu. Alipo wandeka nkayasoma ugasobanura nyuma. Ndio, endelea. Adashoboye gutsindira Yesu mu butayu, Satani yagerageje imbaraga ze zose kugira ngo umurimo we awukome mu nkokora. Ibyo yananiwe gukoresha imbaraga ze, ashaka izindi ngamba zo kubishobora. Intambara mu butayu ikimara kurangira, Satani yateranije abamarayika be mu nama ze bose hamwe, banoganya imigambi yabo yo kongera ubuhumyi mu bwoko bw'Abayuda. Banoganya iki? Imigambi yo kongera ubuhumyi. Hano haranditse ngo adashoboye gutsindira Yesu mu butayu bw'ibigeragezo. Hapa wanaandika Shetani wakati aliposhindwa kushinda Yesu ndani ya jangwa yegeranyije imbaraga ze zose. Shetani alikusanya nguvu zake zote kugira ngo umurimo wa Yesu ukome mu nkokora, ili kazi ya Yesu aiweke kikwazo. Ibyo yari yananiwe gukoresha imbaraga zose ashaka izindi nzira zo kubishobora. Vile ambavyo alishinda kutumia nguvu zake piganisha ili aweze kuweza. Intambara mu butayu ikimara kurangira, vita ya nyikani wakati ilipoisha, Satani yateguye abamarayika be kugira ngo bongere ubuhumyi mu bwoko bw'Abayuda. Shetani aliandaa malaika zake ili waongeze upofu ndani ya taifa la Wayahudi. Satani afata umugambi wo gushira ku murimo ibikoresho abantu mu by'idini. Shetani akaweka watu vyombo vya watu ndani ya dhehebu, abashire mu rwango rwabateraga kurwanya Yesu, awawekeye ndani chuki ambayo ingewasababisha kumupiganisha Yesu. Satani afata ingamba zo gutera abantu kwanga Kristo. Shetani akachukua mikakati ya kuchukia Kristo, ngo agire ubuzima bumuruhije, ili awe na maisha uko bishoboka kose iwezekanavyo. Ibyo bimutera gucika intege maze areke gukora umurimo wamuzanye umwami wacu adufasha. Hapo azofike kwa kazi aliyokuja. Niyo mpamvu ibitabo biri kutubwira ngo Yesu arano mu isi ntihigeze atuza mu madeba. Ni kusema wakati Yesu alipokuwa hapa duniani hakukoma kufanya. Kino gitabo cyaje zikirikwa ngo ababyeyi be byageze baravuga ngo uyu mwana impakazi zamuhitana. Kitabu hiki wanaeleza ya kwamba mabishano yake kwa kweli mtoto huyu ngo hari abantu batatu bamuguye nabi. Kuna watu watatu ambao walikuwa wanamuuzi. Hari itsinda ry'ibyo bita abafarisayo, nibo bari bikoresho cya mbere cya Satani. Ni kusema kuna kundi ya wafarisayo, hakaba abanditsi, kuna kundi la waandishi, hakaba abasadukayo, kuna kundi la wasadukayo. Nubwo bari bafite ibyo badahuje mu idini ryabo ariko kurwanya Yesu bari babihujeho, lakini ingawa hawakuambatana vizuri kwa dhehebu, lakini kumupigane ngo warababonaga wareba uko bambaye bari kuvugira Imana ukagira ngo nabako kumbe ngo nyirizina aribo bakozi bande ba Satani yashiwe kurwanya umucyo. Angalia gisi wana mivario yao na gisi mitumikio yao kwa macho, lakini kwa kweli walikuwa watumishi wa Shetani. Yesu rero byari ngombwa ko atuburana kadutsindira. Yesu angetupigania na kushinda. None rero igihe umuntu yari amaze gucumura, wakati mtu alipokuwa amekwisha kuasi, iyo ntambara niho yahereye. Hapo ndipo chanzo cha vita. Nababwiye yuko guriya mudugudu rero ari nanone ari muri Edeni. Amesema ya kwamba hiyo muji ni bustani ya Edeni. Umuntu amaze gucumura yaraguye mu kibazo gikomeye. Mtu alipoasi alikuwa ameanguka ndani ya shida kubwa. None byari ngombwa ko Yesu acumbura icyo yiyemeje. Yesu angeendelesha kazi ambayo amekubali kuifanya. Y'abantu biga inama y'agakiza bayitiranyaga n'irema.
watu wanapojifunza mpango wa ukombozi wanaifananisha na uumbaji. Ijambo ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe ntabwo ari inama y'agakiza ahubwo ni irema. Yo ni inama yo kurema. Awe na sura yetu, hiyo si mpango wa ukombozi bali hiyo ni uumbaji. Na inama y'agakiza yo yateguwe ke. Ni kusema mpango wa ukombozi ulifanyika awali sana. Irateganywa. Ikaandaliwa umuntu atarabaho kabla mtu kuwepo. Mu migambi Imana izikwazabaho. Ndani ya lengo za Mungu bahita bamenya ngo tuzarema umuntu wakajua ya kwamba tutafanya ariko se kibazamugwa nabi, lakini muovu atamushambulia. Kanze mbabazi, hebu niwaulize, hano twicaye mu iki gisekuru mwemera ko Yesu na se baturebaga? Je, kwa kizazi hiki mnakubali ya kwamba Yesu alikuwa anatutazama? Turebe abazi guteganya agiye mu ijuru, abazi kubara hashize imyaka ingahe anapoenda mbinguni. Kwa wale ambao wanajua kuhesabu, kuna pita miaka mingapi? Wenda nubango wenda tubaze mu buryo bugaragara, wenda reka dufate imyaka wenda nk'ibihumbi mu kubara mu buryo bwumvikana 200 wenda na 70 n'umuhati twajya 170. Urumva ko nubuvi mbese ukurikiranye uko tugiye urukwana natwe turimo. Je, kufuatana na gisi vizazi vimefuatana, igihe yapfiriye ku musaraba natwe turimo. Wakati alipokufa kwa msalaba na sisi ametufiria kweli. Mufikirie. Ubwo nukuvuga ngo ni kusema ya kwamba reka nze duhere kugira ngo abantu babare yagiye mu ijuru mu mwaka wa 31. Alienda mbinguni mwaka wa 31. Cyo bukoze mu kubwiriza muri iyi si yahamaze imyaka 33. Lakini kwa kuhubiri duniani alimaliza miaka 33. Aho mwe muretse kuhandika aho mvuze nyuma kugira ngo mpabahe neza. Angalia vizuri. Imyaka yamaze hano muri isi, Kristo yamaze imyaka 33 hano ku isi savanuki. Kristo alimaliza miaka 33 hapa duniani. Ni page 709 uwifuzwa mu bihe byose. Ni fundisho la 77. Mimi naenda kwa Baba. None murahera umuzamuke mwibyo bisekuruza byose iri tsinda ry'icyaha naryo yararirebaga. Ni kusema hapo mtapanda. Yego. 1990. Naisha miaka 1991. Noneho rero ni kusema sasa ubwo nono wenda mu materanya mwongere mushirezo hasi guhera igihe yagenjute yavukiye. Muongezee sasa zile miaka kuanzia wakati alipozaliwa. Ngibyo bihe byose bya yaraje gucumbura icyo yiyemeje. Hiyo nyakati zote alikuya kuendelesha kile ambacho amekubali kukitenda. Ngaho mu gitabo cy'Abefeso, kitabu ya Waefeso, icyo yari yemeje ni cyembe inshuti yanje. Je, kile ambacho amekusudia kukitenda ni kipi? Waefeso, reka nze turebe uyu murongo icyo guratubwira. Tuangalie fungu hili litatueleza nini. Iringiro by'itorero yaratuburanye aradutsindira. Tumaini la kanisa ametupigania na kunyakua ushindi kwa ajili yetu. Reka nze turebe uyu murongo wa Efeso twumve icyo guraza kutubwira. Waefeso, tuone fungu hili litatueleza nini. Igice cya mbere umurongo wa 5. Sura yake ni ya kwanza fungu la 5. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo, kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo umwami wacu adufashe. Amen. Nukubanga Imana yo yari yarabigambiriye kera. Mungu amezaminia haya tangu awali. Ariko iteganya kuba ubuntu zabwuzuza ari Yesu. Lakini Mungu akakusudia kwamba atakayetimiza haya mambo irangije irabigambirira. Mungu akakusudia. Igice cya 3 umurongo wa 8. 3 fungu la 8. Nubwo noreje cyane hanyuma yabera bose nahere ubwo buntu kugira ngo mbwiriza abanyamahanga ubutumwa bwiza bwa Kristo butarondoreka. Njijure bose ngo bamenye uburyo ubwiru
bukwiriye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose. umwami wacu adufashe. Amen. Yari yarabiremye irahisha iyo. Nisema hiyo siri alikuwa ameiumba tayari na kusitiri na kuweka mbali. Noneho Yesu rero igihe kigeze arabyiyemeza. Lakini Yesu wakati ilipofika nababwiye inyandiko zibanze. Maandiko ya awali. Paji 140. 114. Noneho haranditse hati. Wanaandika. Nukuvuga ngo paji 149. 114. Agahinda kabaye kenshi mu ijuru bamaze kumenya ko umuntu yacumuye kandi kwisi Imana yaremye izuzura abantu bapfa. Bagacirwa iteka ryo kubabara kurwara no gupfa kandi ko nta buryo bwo gukira kubacumuye. Umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Umuryango wose wa Adamu wagombaga kugenja ute? Nikusema familia ya Adamu yote ingeangamia. Nukubanga umuntu akimara gucumura Satani yarazi ko birangiye. Shetani wakati alipoona mwanadamu ameasi aliona ya kwamba ndeba Yesu w'igikundiro mbona mu maso yagaragaza cyane impuhwe. Nikaona Yesu mupenda kifumboni umutwaro wakamubebesha mzigo kandi nyuma y'ikora umutwaro bakaja bakubita ingegeni mu bitugu. Na wakati alipobeba mzigo hiyo wakapiga fimbo yaratuburanya aradutsindira. Ariko hano haranditse ngo hapa wanaandika na kusema icyo ngiki cyo byari kubyara kile ambacho abantu bari bicaye mu mwijima watu ambao walikuwa wanakaa gizani babonye umuco mwinshi walipata nuru nyingi. Guno mutwaro bari kuvuga hii mzigo wanawe nibyo bita umusaraba ariho twaboneyeho umudendezo umwami wacu adufasha. Mahali ambapo tumepata uhuru Mungu wetu. Uyu musaraba hii musaraba ushaka waje uvugana ingufu ariko unapaswa kuisema kwa nguvu na unaitambua vizuri. Uwifuza mu bihe byose tumaini la vizazi vyote. Mukiba kivuga ngo Karuvari. Fundisho linalosema Karuvari. Hano baranditse ngo hapa waliandika wakisema paje 638. 638 kitabu hiki 668 ndasoma 664 samahani 634 ikigisho cya 78 fundisho la 78 Yesu amaze gusohoka mu rukiko rwa Pilato. Yesu alipotoka ndani ya kesi ya Pilato bashira ku bitugu bye byari byashengutse kandi byahindutse amaraso masa. Umusaraba wateguriwe Baraba umwami wacu atubabara. Wakainua msalaba na kuiweka katika mabega yake iliyojeruhiwa. Amaze gusohoka mu rukiko Baraba alipotoka ndani ya baraza bamwambitse ikamba ry'amahwa umukwege gutamukwiye barakubita gurinjira. Nusoma muri kino gitabo waimuvika tajira miba na kuingiza miba kabisa. Ibyo ntibyabanyuze bafata ngurutwaro ruremere umusaraba gwaye gwateguriwe Baraba. Wakachukua mzigo mzito barukubita mu bitugu wakaiweka mabegani mwake. Ntago byace no bakagenda bamukubita ingegeni. Haikuachia hapo wakaenda na bakubita bahondagura we. Niyo mpamvu kino gitabo ngo ahageze ubwo ngo haraho yageze aragwa ananirwa kubyuka niho witwa Simoni yamwakira. Alifika akaanguka akashinda kuinuka. Kandi byari ngombwa ko bamushungiye bose bagendaga baramwira gukoza udutwe tu ku musaraba wasobanura kubaye ikivu kubaye ikivume. Ni kusema ya kwamba kugusa kwa msalaba inazihirisha kwamba wewe umekuwa muraniwa. Ngo igihe yagwaga inshuro ya mbere bose baramwiranga yagombye kugundagurana nago ntawagombye kumukorera agwe abyuke awikorere mpaka ageze Nyabihanga Gorogota. Alipoanguka hakuna yule angemweza kumubebesha. Ingekuwa sharti tu yeye ajibebeshe aanguke ainuke mpaka huko Gorogota. Igorogota niho nabone yagakiza. Maze byari ngombwa kuko ntago byari ngombwa ko bambwa mu nzira. Haingekuwa sharti atundikwe hapo njiani. Maze baramuzamura wakamupandisha baramwirukankana wakamukimbiza. Nabwo bidashobotse. Nusoma kino gitabo unaposoma kitabu ngo Yesu bamubambanye imanga nyinshi inzara cyo bita inzara. Yesu walimutundika akiwa na njaa. Ngo yasangiye nabigishwe Pasika ngo aryahagaritse umutima. Alichangia na wanafunzi wake Pasika. Ibaye saa 6 z'ijoro ngo abigishwe baramurandata baje mu gashamba ka Ketsemani. Lakini kwa huzuni
kumpeleka ndani ya ngwagezemo ya Getsemani. Yapfukama yasenga amashengesho ntigarengera ino hema. Anapofika huko anapoomba ngo abadayimoni basa n'abitambika mu kirere. Mapepo wakaingia anga. Ngo ikindi gihe arasenga ngo hakaba igihe umuco guje ati mwana nakube ngo icyo gihe Imana isa nimuretse. Wakati mwingine anaomba ikaonekana kwamba Mungu amemwachilia. Ngo nuko ngo nk'igihe yagize ngo ahishurire ngo agiye kubona ngo abona abadayimoni na Satani rusoferaza ngo iswarantumye niwemera gupfira umuntu urabubaye ingabo yanjye. Hapa wakati sauti nyingine ikakuja kamwambia akaona pepo za shetani na shetani. Yes, aratendeguka. Kwa kweli ngwari karavuga ngo byanze bikunze nkwiye gukora umurimo wagenje ute wanzanye mu Yesu akasema inanibidi nifanye kazi iliyo nilipeleka hapa duniani. Asubira inshuro ya gatatu akaingia ngwarangije aravuga ati data akasema baba umutima urakunze moyo ariko umubiri ufite intege nke lakini ariko bye kubuko nshaka bibukusha isiwe kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi yako. Isaravuga atahorata nicyo nashaka. Baba yake akasema hapo mwanangu uja kuva hano mwijuri n'amagakiza warayisenyeye ulipotoka hapa mbinguni baraza malaika tumemeranyaho umesinye. Kwa hiyo niyo mpamvu ngewe icyo nshaka nuko igikombe kinywera. Ndiyo maana mimi nataka unywe kwa kikombe hiki. Bamaze kuvuga ibyijuru rimaze gukinywa ngo ryohereza malaika Yesu ngo hano mu ruhanga ngo yari yavuye amaraso gavanze n'itutu ngo arangije malaika araza aramwegamiza utunota dukeya ngo nuko ibyuya n'amaraso birakama. Yesu hapa alipokwisha kusema maneno hayo malaika kaja akamsegemea na kumupapasa na kumugusa damu iliyochangana na maji ikakauka. Iskarambwe ngo humurura tsinda. Akamwambia tulia baba ananiambia kwamba utashinda. Akanyamuntu kagiye kuza aburu bavuganaga nawe ngo arongera malaika arigendera. Yesu hapo akasikia nguvu yule aliyoongea naye akamkosa hapo. Ngo Yesu ngo ubwenge buje arongera bari yazindaye abona inyenyeri yumva injereri nukamenya ko ari hanze. Ngo nuko niko gukangarana je habigishwa bari. Yesu hapo alikuwa ameanguka huko kifudifudi. Aravuga ati muhaguruke tugende. Hapo ndipo muhaguruke tugende kuko ngenza ari hafi. Akawaambia muinuke twende. Ngo yabivuze ngo bari gukongeza ibishishimuzo. Nitafuta yuko karibu. Yuda ati ni hano twanyuraga tugiye mu senga naha ngaha tugiye mu rwiherero. Kikosi cha Yuda alikuwa anaongoza hapa ni mahali hapo tulikuwa Petero kuja gushira ibitotsi yagiye kuzanzamuka umukiza bamusingiye. Petero kabisa alipotoka ndani ya usingizi alikuta Mwokozi walikishamkamata. Petero ati ntakoze icyo niyemeje nkarahira mbambaye ikigwari pa. Petero akasema kama sitende kile ambacho nimekubali kabisa ni ariko byari ngombwa noneho gahunda yacu yo gucungurwa ko Yuda. Lakini ingekuwa sharti mpango wa ukombozi itimie. Amateka Petero murayazi. Mnajua historia ya Petero. Ariko icyo nitaho nuko yatuburanya kagenje ate. Lakini kila ambacho nitakijali ni kwamba byari byanditse ngo bazakubita umungeri ntama zigenje zite. Ilikuwa imeandikwa ya kwamba nitachapa mchungaji kondoo wa Sambarane. Hari igihe wumva abasirikare batsinze ukagira ngo babaye ibigwari ntako batagize. Unasikia wakati wa majeshi wameshinda. Nongera mubwire buri mbunda yose baba bayikoresheje. Bari wametenda kazi na kutumia kila silaha yote. Uko bakize kose baba bagukoresheje. Gisi walivyojifunza wametumia. Petero ngo amaze gutema ugutwi. Petero alipokwisha kukata sikio. Musoma kino gitabo kuri page 660 ngo Yesu aravuga ati none shano riraguye. Kitabu hiki wanasema ya kwamba hapa kabisa ole imekuja. Bari kunde gakondo umubana. Wananistaki kwamba mimi ni nagomesheje icyama. Kwa sababu mimi ubu naje kugomera idini na leta. Mimi nimekuja kwa zebu na serikali. Nuko gutwi umuntu nagera mu rukiko arikajorete ugutwi nononda byanjye birabiranye. Huyu mtu akifika ndani ya baraza kwa kweli na sikio limekatika. Wayinyugushira bari kumuboha ugutwa gutera. Akashtukua sikio akaweka hiyo sikio sasa. Waragaruka ngo mukora icyabazanye. Akarudi na kuambia sasa noneho barahambira baraniga batura hasi bakandagira munda baranosha mu mazi. Mbega ibintu we na kumuchapa vibaya. Kuko ngo ibindi bihe sababu wakati mwingine bigeze bamwohereza abasoda ariko bagifita akanyabuntu tuhaba hari abasoda beza bakunze askari ambao walikuwa wangali na rehema ndani mwao na utu wema. Batakunze gukoresha urumogi ngo banywe inzoga nyinji baba bafita akanyabuntu. Wanakuwa na utu wakati hawakutumia vileo. Baza kumufata igihe kitageze. Wakuja kumchukua wakati ngo bageze mu giterane bakurikirana bumva ari kwigisha we. Waliposikia ndani ya mkutano wanasikia anafundisha vizuri. Ngo bizera mu mutima ariko bahava badatanze ubuhamya. Wakaamini kimoyo moyo lakini
wa kutoa ushuhuda. Nuko na muno hari abantu bizeraga nkaho batabyatuye ngo ahubwo ngo nzabivugire. Oya ntujura bipfana ujura bizana ubivuge. Na hapa mtu anaamini hata sema waziwazi. Usiku unavificha huko ngo basubiyeho batamufasha. Walirudi bila kumshika. None icyo twihutiraho ngo bagiye gutegura bo kumufata. Bategura abasoda batagira impuhwe. Wakanda wale wa askari ambao hawana rehema. Gufata ugutwa akaguteraho ntacyo byabamariye. Kuchukua sikio na kulirudisha haikuwafalia chochote. Kuvuga ngo muje gufata nde bakagenza imigongo bakagwa hasi ntibyabakabakabye. Unakuja kumtafuta nani na kuanguka chini, hiyo bazanzamutse babonye arabaretse barafata barahambira baranika. Walipo inuka wakamushika na kumufunga. Yesu aravuga ati nicyo cyanzanye ngo nkigereho. Yesu akasema hii ndio imenipeleka ili niifikie. Barakubita. Hapo wakaanza kumchapa. Baradiha baramuhererekanya muri wakaanza kumupiga na kumupeleka. Barangije bamujana mu batambi. Wakamufikisha abatambyi bashaka ibirego bemeranya ko rumutsinzi. Makuhani nao wakasema wakaamua ya kwamba ameshindwa. Ariko nyewe njambabara mbonye ngo abakomeza isabato ngo nibe bishe Yesu yadapfa ari kuburi. Yeye anahuzunika, watu wanasema ntabwo tuzwi agakiza twaravumbye. Sisi hatujulikane. Yadapfa warura bahe. Yesu kama angekufa angekuwa wapi? Waefeso. Oya buno tuje no mu mubiri. Tuingie kwa kimwili. Buno hageze umunyamahanga agasanga turi kwita umwisiraeli agasanga turi kwitatano. Muisiraeli anapofika hapa ugusoma umurongo ngo Imana ngo y'Abisiraeli. Unasoma Mungu wa Israeli. Wewe uri Mwisiraeli wewe? Anakuuliza wewe ni Mwisraeli? Muraho. Jambo tena. Bura ntabwo ubunwa bwabujwembe. Anakuuliza wewe uko Mwisraeli? Ngo nuko ngo Yesu ngaraducungwe. Yakubwira ati wewe sinzi uri umuhakwa. Anamwambia Yesu akatukomboa kama anaweza kuambia hapana wewe ni mtumishi wako. Ariko turi kubivuga ni imbaraga kuko natwe twakagabanyeho Yesu adufasha. Lakini leo tunasema kwa nguvu kwa sababu tumekwisha kugawa kupokea hiyo wokovu. Iryo joro niho twagombyemo kubonera mu mudendezo. Hapo usiku huo tungepata uhuru. Haranditse hati. Wanaandika hivi. Ni igice cya kabiri umurongo wa 11 2:11 wa Efeso. Mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri aba bakebwe n'intoki bitaga batakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mwisi mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubwisirayeli. Mwari abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mwisi mudafite Imana rurema umwami wacu adufasha. Nta naka twagiraga pe duniani hatuna chochote. Ririya joro rero kugira ngo natwe tubone ikibanza. Ndani ya usiku huu alikuwa anapenda nasi tupate parcel. Numara kumwemera uwo mukiza wawe uhamye muba ndibyo yagukoreje. Uzabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Nje ninginga Imana itwereke Yesu mwakire nawe niko ngusabira. Muzakurikirana ikindi kicavuga ngo nahawe ikibanza. Hakuna kitu. Yesu yadushakira parcel. None arakomeza akaendelea. Bemeranya ko urubanza rubatsinze kubatambi. Wakasema ya kwamba ameshindwa na hukumu. Barafunga bamujyana kwa Pilato. Wakamfunga na kumpeleka kwa Pilato. Pilato ati ngewe ndi kubona imbo yijishije kwica urubanza amwohereza kwa Herode. Pilato naye akaona kwa kweli huyu sitaingia ndani ya kesi. Herode na wati subirana imbohe yawe. Herode naye akasema rudia na kugeza ubwo umucamanza amenye ko Yesu nta niri kosa ni inosa, amenya ko ari umukiranutsi ariko aramutanga ngo nababo. Muamuzi akaona ya kwamba Yesu kabisa hana kosa, lakini joro ryose ryari risa no kutuburana abantu b'Imana. Hiyo usiku wote alikuwa anatupigania. Noneho bemera kugeza ubwo apfuye. Ikafika kiwango akakufa akatoa. Yemwe muraho. Je, hamjambo tena? Kuburyo kinge nahoze ndi gusoma. Yeye alikuwa anasoma ngo abigishwa be bizeye ko Yesu yapfuye bibaruhije. Waumini waliamini ya kwamba Yesu amekufa. Ngo Yesu amaze gupfa. Yesu baada ya kufa. Rubanda rwose rushunge bamenye kumwuka guci. Haba hari abantu bazimenyetso by'abapfu. Walijua ya kwamba ametoa pumzi. Ngo bamaze kumuzamura kumusaraba kanze turebe Yesu yapfuye sangapi? Yesu amekufa sangapi? Yesu yapfuye sangapi? Amekufa sangapi? Abambwa sangapi? Akasurubiwa sangapi? Yesu yabambwe saa 3.
arangwa ni saa sita. Turebe mwese Yesu yabambwe sanga amesulubiwa saa ngapi? Saa 3. Saa 3. Nabatari babizo murongo bawumenya. Wajue kwamba Yesu yabambwe saa 3. Yesu amesulubiwa kumusaraba vema yahamaze amasaha 6 asamba. Alibaki kwenye msalaba. Kanze tubaho umurongo twe kugira ngo ni ibyacu. Acha tuwatorefu. Ni mu gitabo cya Mariko igice cya 13. Mariko 13. Ni 15 umurongo wa 25. 15:25. Haranditse ngo wameandika hivi. Bamubambye mu isaha 3. Walimutundika saa 3. Urwandiko rw'ikirego bagwandika hejuru yo ngo uyu ni umwami w'Abayuda, umwami wacu adufasha. Shitaka wakaandika juu ya kichwa chake, huyu ni mfalme wa Yesu ya bamubambye saa ngapi? Wamemsulubisha saa 3. Noneho isaha zibaye 6 nubwira kabiri. Ilipofika saa 6 kukakuwa giza. Nukuvuga ngo ububwira kabiri cyo bwari buje ngo kwari uguhisha umurambo w'umukiza gwa dongo iyo mpagarike ngo yambaye ubusa. Ilikuja kusitiri nani mwili wa Yesu. Kumusaraba rero mwumve ko yatesetse amasaha ngahe? Hapa msalabani aliteseka saa 6. yaratuburanya aradutsinde. Alitupigania warangije ngo mu isaha iheruka ngo abarapfuye. Saa ya mwisho hapo akakata roho. None ngo abantu bose bashungeye batimbo byabandiriye apfa ngo bose barebye bamenya kwa apfuye. Watu wote walipokuwa hapo wote wakajua ya kwamba huyo jambazi kwa kweli amekwisha. Bati noneho dutaha umuntu wese ajiwe. Murudi kila mtu aende kwake. Twese dutaha umuntu wese ajiwe. Kila mtu arudi nyumbani kwake. Kino gitabo barandika mu kigwa mu mva ya Yosefu ngo abantu bagombye kwizera ko yapfuye bibaruhije ni intumwa ze 11. Kitabu hiki wanaandika kaburi la Yusufi kwamba wale ambao wangeamini ya kwamba amekufa mitume ingewachosha sana. Aho bihishe ngo baraje bakajya bahengereza ngo babona amaso garahumirije. Wa mahali ambao walikuwa wamejificha wanakuja, wanapoangalia wakaona kuna isazi kagwa mu maso ntahumbi. Inzi inaanguka jichoni mwake lakini babona umubiri gusa nuguzanyo simuzi uko intumbi baga. Bati basarapfuye. Wakaona kabisa kwa kweli amekufa. Ngo baravuga ati yewe mbega ishano duhuye naryo we. Wakakutana na shida kubwa. Muraho jambo tena. Ariko niho twaboneye umudendezo. Ngibyiringiro byabo birayoyoka. Tumaini lao likapotea. Ariko byari ngombwa ko Yesu arangije umurimo. Lakini ingekuwa sherti Yesu akamilisha kazi yake. Ngabigishwa bibazo bigera muri 2. Waumini wakajiuliza maswali mawili. Uwo twabanye yule ambaye tumeishi pamoja tukatembea pamoja naye. Ijwi likavugira kuri wa musozi ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Kwa ule mlima ya kwamba mtoto wangu mpendwa. Agiye kujugunywa mu cyobo rusange hambanywe n'abagome imbwa zimurye. Kwa kweli atazikwa pamoja na waasi umbwa zimule. Kabiri muri kino gitabo. Mbili kwa kitabu hiki. Idini yacu ndizwi. Kanisa letu halijulikane. Ndituzwi mu butegetsi. Hatujulikane ndani ya utawala. Twakora iki ngo tuvugirwe wende gura murambo guhambwe. Tunaweza fanya nini tutetewe ili mwili huu muzika uzikwe. Niba abana tumenya wenda tugize bamwe muri twe bazi amafaranga ko abategetsi bakunze amafaranga gogo kugera ku mutegetsi garava. Sasa tutatoa pesa wapi ili tuwatolee watawala ili tuweze kuzika mwili wa Yesu. Maana timwewe biri kubahagarika umutima inama gakiza narayiteguye kandi ntizapfuba. Mungu akawaambia shauri la ukombozi, baraza ya ukombozi imefanyika, hakuna shida. Ngo Imana ibizanya abagabo babiri batari bazwi Nikodemo na Yosefu. Walipofika kwa mawazo hayo Mungu akaleta waume wawili Nikodemo na Yosefu. Nibigeze baje kubonana n'iryo toro rito rya Yesu. Nibanabonanye nari. Hawakuongea na hiyo kanisa ndogo ya Yesu. Bategura amafaranga nta namireme. Wakaandaa pesa bila nta n'inama z'itorero zireme. Hakuna baraza la kanisa ambalo Imana niyo ari kubikorodona tu. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anafanya hayo. Maze barangije bafata amafaranga tubutse ku buryo cy'umutegetse atari kuja seminari y'intumba abonye ibyo bikuru. Ambazo hakuna mtawala angefanya mdahalo ikituzanya ha. Kila ambacho kinatuleta hapa kukuganiza. Si ibindi biganiro. Si maongezi mengine. Tuzanya amafaranga, shikira amafaranga. Na uduha umurambo uwo bita Yesu. Chukua pesa tupatie mwili wa Yesu. Umutegetsi nta seminari hayati mujyanyo nzintumbi gwa mugani. Mtawala akasema kabisa mchukue mzoga hakuna tatizo. Abashikira amafaranga nabo bajyana bamanura intumbi. Akachukua pesa nao
wakachukua mwumva Yosefu hano baranditse ngo Yosefu na Nikodemu n'amaboko yabo bwite ngo baragenda bamanura iyo ntumbi ku musaraba ngo begeranye ingingo zavunaguritse. Yusufu na Nikodemu hao wakakusanya mwili wa Yesu na kusanya mwili wake. Nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba ibagakira uburibwe bakaba bazima kubwimba abazizu iteka iniko ina Yesu yatuma anikiwe kumusaraba kera tumurebe tumwiringire. Hano barandika ngo Yosefu cyangwa Nikodemu ntabwo bari barigeze begera Yesu, nta nubwo bari barigeze bamukorera. Wanaandika ya kwamba Yusufu na Nikodemu hawajawahi kumtumikia, ntabwo bari barigeze mu idini rye, hawajawahi kuingia ndani ya kanisa lake, ahubwo bari abavugizi be mu bwihisho, bali walikuwa watetezi wa uficho. None hari kigihe kigeze noneho ngo begeranye ingingo zavunaguritse, lakini wakati ilipowadia wakakusanya viungo nuko ngo amarira gabo gari kwingikanya, walikuwa na machozi mengi sana. Nuko ngo barangije bamanura Yesu, hapo wakamshusha Yesu babyitondeye kwa unyenyekevu, maze ngo gwa murambo bawuzingira mu ishuka y'umweru, wakaufunga katika baragenda bawuhamba mu mva yakorogoshowe umwami wacu adufasha, wakaubeba katika kaburi lililoandaliwa. Aho tugiye kurangiriza ikigisho cyacu, tunafika mahali ambapo tutaweka tamati. Yesu arangije ati kibazo kirarangiye. Yesu akasema kwamba shida kwisha. Musi wa mbere gurashira, siku ya kwanza ikaisha, musi wa kabiri gurashira, siku ya pili ikaisha. Satani ntabwo arakemera Shetani bado hajakubali kwamba ameshindwa, aragenda akorera mu batambi babandi kuko nibyo byarukora. Muzi munajua bamubesha kiri muzima ule muongo wakati mu madeba twajaga katika yaravuze ngo napfa azazuka mu munsi wa gatatu, atafufuka siku ya tatu. None hari ikibazo sasa, kuna shida nubwo tutabyizera neza ko yazuka, ariko hari kundi yari yarahanze, hari igihe ryakwibugo murambo nabwo tukaba dutsinze batinya n'intumwa. Kikundi ambako ameandaa kanaweza kuja kana muiba. Kino gitawirwa ngo akoreye mu buyobozi n'idini ategura abasodi 100 batigeze batsindwa ku rugamba, katika uongozi na zehebu akaandaa maaskari 100. Ariko kino kigwa mu kigwa kivuga ngo Yesu yazutse, lakini fundisho ambalo linasema Yesu amefufuka. Ngo baraye baturamye n'abagabo batasinziraga, walilala wakikesha, ni watu ambao hawasinziri. Kabiri usiku wa kwanza na wa pili, ngo mu musacyari twakwita nka saa 9 asubuhi mapema saa 9. Imana yari yohereje abamarayika baturamye ku gituro batarebeshwaga amaso, batari bagera igihe cyo kurasa ifirimbi itaravu. Mungu alikuwa amewaleta malaika ambao hawakutazamwa na watu asubuhi hiyo. Ntabwo Imana ngo yemeye ngo ingabo z'umwijima arizo zikigota cyonyine, ngo n'abamarayika bari bahari urugamba mbese na jeshi la mbinguni lilikuwa limezunguka kaburi hiyo. None ngo mvuze no wavuze ngo gukora kwabo kuruziye rero. Hapo mapema sasa ndipo alfajiri wakasema kazi yetu inafika. Bagiye kubona babonaho bari nkuko bagufungurira hitara ry'imoto ngo hose haba haraza bati twagwanye nyinshi, kukakuwa nuru kubwa sana. Hapa wakasema tumepigana vita nyingi. Ndakubwiza ukuri uguye mu itara ry'imoto ryo ryakagaboro ntushobora kureba, amaso y'abarapfa taya moto barazindara kabisa, wakaanguka. Ngo bose buri muntu yaguye ntiyongeye kwibuka y'intwaro ngo akajare birori, hakujua mahali silaha yake iko. Imana abakoreye bose baguye berekeye aho igituro kiri. Kile macho Mungu aliwatendea, walianguka wakielekea mahali kaburi lipo. Baramurebaga, malaika walikuwa wanamtazama vizuri. Uko yabirindiye igitare baramurebaga, gisi alipotosha Yesu yasohotsemo n'uburyo malaika yazinze amakanzu bari bamuhambyemo, abo basirikare barabireba. Gisi Yesu aliinuka na kufunga hizo nguo na sanda zote, walikuwa wanaangalia. Yahagaze kuri cyaki bakaba ngo ninje kuzuka n'ubugingo, wakati alisimama kwenye jiwe na kusema mimi ndio unyizera naho yabarapfu yazabaho, abasirikare barabyumvaga kandi bakabireba. Anayeniamini hata akufe ataishi. Askari walikuwa wanaona, burya niwe twigereje hodi. Askari wakasema kwa kweli ni yeye, ni mwana wa Mungu. Barangije hagara hejuru abango ninje kuzuka n'ubugingo, akasimama na kusema mimi ndio gutanga ubugingo bwanje kandi nkabusubira, naweza kutoa uhai
wangu na kuurudisha tena. Noneho muri kino gitabo Sasa kwa kitabu hiki akaendelea na kusema musome kitabu hiki. Warangije Baada ya hayo kuzuka kwe isi iranyeganyega. Kwa ufufuo wake dunia yote ngo ntabwo ari we wazutse wenyine. Soma ariko ko ndagusoma nubwo siye mwenyewe aliyefufuka. Hata tunapokimbilia kukomesha mu gitabo cya Matayo niyo mpamvu ijuru tuzarijyamo none. Ndio maana mbingu tutaingia. Yaratuburanya aradutsindira. Kwa sababu Yesu ametupigania na kushinda. Matayo 27 umurongo wa 51. 27 umwenda ukingiriza hera cyane urusengero utabukamo kabiri utangira hejuru ugera hasi. Isi iratigita ibitare birakinguka intumbi nyinshi zabera nyinshi zabera bari basinziriye zirazugwa bava mu bituro maze amaze kuzuka binjirana nawe mu murwa wera umwami wacu adufasha. Amen. Haleluya. Amen. None turabona natwe tutazajyayo. Unaona na sisi tutaenda mbinguni kwa kweli. Amaze kuzuka baada ya kufufuka maze numbi nyinshi zavera zirazuka. Makaburi mengi ya watakatifu ntabwo yahise binjirana mu ijuru ahubwo na bamwe muri Yerusalemu barababonye. Batabani banuza ni bantu bamanza kubereka. Ndani ya Yerusalemu watu waliwaona. Kino gitabo ngo yinjiye mu ijuru aje imbere baramukurikira ni wari ufite resipase y'ibyo abantu kumikanya. Wote kabisa waliwaona. Mu kigo kivango ngiye kwa data. Fundisho ninalosema mimi naenda kwa baba. Wageze ku mukangi itsinda rinini ryari inyuma. Alipofika kwa bariere ya kwanza bagiye kumuririmbira ngo bamarayika arabamama stop ndacyari ku ntambara. Musimbe ningali na vita. Ndacyari ku rugamba stop mwemuretse. Akawaambia tulia kwanza. Kanze mbabazi. Hebu niwaulize. Uri kumwe na colonel. Wakati unaweza kuwa na kanali mukagera ku mukanyi mnafika abaraho bakabona mufitanye umugambi baguhagarika. Je, watu wanaweza kusimamisha mkiona mko pamoja? Baguhagarika? Hawawezi kusimamisha. None ore kube uriye komva yeye sasa uwe umepanda gari yake. Bakubaza ikibari. Niyo mpamvu bari abantu baje nabo baratanye barinjira babutse nkambiteze. Hao nao walikuja wakapita kabisa. Abo rero bamaze kugeraho natwe muhumure tuzarishafika mbinguni nasi tutafika. Ngwagera mu rukiko rwa kabiri akaingia katika bariere warundi rusafaro yareze mu Imana akaingia mahakama ya pili. Kanze tubibutse nujurambuka imipaka ujubyigira ibyo kuja mu bwami bw'Imana. Unapovuka mipaka ujue hapo buriya ntabwo tuzapfa kugenda ngo duhite tugwa mu ngoma y'Imana aho ngaho mu ruwega datuzinjira mu ijuru rya gatatu. Hatutaenda hapo tufike mbinguni ni kuingia mbingu ya tatu. Buriya mu kugenda mu ijuru tuzagenda iminsi 7 kandi twihuta. Tutatembea siku 7 tena kandi iyo minsi 7 tuzaba tunyura hadatuwe tuzaba tunyura mu masi mu baturage abamarayika basi ibihe Yesu asabiye umugero. Tutapita katika mahali ambapo kuna kariwa malaika tukiwapita. Ibirori ubukwe bizabera mu ijuru rya gatatu aho Imana data wa twese iba. Harusi ya kanisa itakuwa hapo mahali Mungu anapoishi. Kandi nabwo Imana ntabwo ari yituye ku mupaka hirya harandi masi ibindi bihugu tuzahahurira sasa tubipande zo. Sema hapo tutakutania na nchi nyingine huko za mbinguni. Atura ku mupaka Mungu hawezi kuishi kugira hirya n'ingoma irakikijwe n'ingoma tuzahura turi hapo tutakutanana. Rangije ngo aragenda baadaye akaenda hano ngo ageze aratanya ageze ku rurembo. Alipofika kwa lango la mbinguni paje 712 yongera kwerekana umuganura w'abazukanye nawe. Ukurasa 712 aribo kimenyetso cyo kunesha kwe umwami wacu adufasha. Watu ambao walifufuka pamoja naye, yani dalili ya ushindi wake. Nibo bagereranya inteko nkuri tabarika izasohoka mumva ubwo azabagarusa bwa kabiri. Wanalinganisha umati mkubwa ambao utatoka kaburini wakati atakaporudi. Ageze ati bati rero data. Alipofika akamwambia baba, kwanza utangiye kubona bike by'umurimo wanjye. Unaanza ona machache ya kazi yangu. Bano bakuru kureba nabo nzukanye mu gituro kwanza. Hawa wadogo ni marimbuko ambao ninakuja nao. Kandi bo mubonda subira nayo nubwo intambara ikiriho kwanza bo babe bagumye muno ntabwo basubira. Kwa wale ambao nitarudi nao hawa wao wabaki hapa nitaenda. Ngaho none tujye mu nama gakiza turebe ko ibyo nakoze byemewe. Tuangalie katika baraza bahera mwivuka mu kiraro cy'inka. Wakaanzia huko bahera mu guhunga mu Egiputa. Wanapokimbia kwa baraza bagera mu butayu Misri wakaingia jangwani. Barangije baada basozereza ku musaraba wakahitimishia kwenye msalaba. Yesu ngo ahitavuga Imana ihitavuga ati mwana wanje uhere none igitambo cyawe kireme. Yesu akasema Mungu akasema kafara uzanzanira
uzanzanira yule ambaye utaniletea, yaba umujura, akiwa mwizi, umubanda, akiwa umusinga, akiwa na kabila umuhutu, tofauti, umututsi, akiwa na uko kabila yaba tofauti, ngana nubwo yaba ari umurozi bingana ute, akiwa hata awe mrozi wa aina wewe ngapi, ukatura kumwemeye nanjye nzamwemera kubw'izina ryawe. unakiri kama unamkubali na mimi Naho twaboneye nitamkubali. umudendezo. Hapo tumepata uhuru. Yemwe muri aho Je, hamujambo abaratuburanya tena? aradutsindira. Yesu Noneho akatupigania na rero kushinda. Yesu yamaze kudutsindisha, aho narangiza ntavuze adukorera ibintu bitatu. Yesu alitutendea mambo matatu. Umve ni warabyumvisha. Usikilize kama umesikia. Utashobora kwikirisha imirimo yawe. Haiwezi kujiponesha kupitia kazi zako. Nuko hano hatariho taburo. Ni kwa sababu hapa hakuna taburo. Tuba tubiswe nuko ngo tweweho Yesu yadusanze ntaho yahereye kuri zero ntako tugira. Ni kusema Yesu alianzia ku zero. Tulikuwa hatuna kitu. Aho yadusanze naha twe twari kuri zero. Urasoma Ezekiel igice cya 16 umurongo wa mbere. Ezekiel 16 fungu la kwanza. Ngo yasanze ngo twigaragura mu vati nk'akana kabwe yawe n'ikinyendaro bakagata batakagenye. Alikuta kama sisi tumezaliwa kama mtoto haramu ambaye amezaliwa. Uwo mwana wagize ibibazo bikomeye cyane mwababyemwe murankurikirana. Huyo mtoto ambaye ni wa mimba haramu iyo bamutaye ku gasozi batamugenye ubwo yabonye utwambaro, wanapomwacha kwenye mlima bila kumtosha kitofu, si hapo amepata vazi? Yahuye n'imbeho, hapa amekuta na baridi. Yonsa umuhondo. Je, amenyonya matiti ya mama yake kwa kweli? Ngirigishano twawe naryo pe naho yadutora. Hiyo ambapo tulikuwa nani? No ngo tunyuzara tureba ngo ni nkaho yadusanze. Yesu alipotupitia akadukuta mahali hapo. Barandika ngo ntibageze bakwambika n'utwambaro tw'impe. Wakaandika ya kwamba hata kuvaa mavazi ya none ngo mu gutsindishirizwa agukubira muri bitatu. Kwa kuhesabiwa haki icya mbere nuko kubabarira ibyaha burundu wakoze utarasanga umwami Yesu. Muzambi zote ulizozifanya ako mukandike haujamwendea. Nukuvuga ngo yuri mu bapagani, mu babanda, mu bungura, mu bazigaba, mu bahutu, mu batutsi, iyo mubanyo ufite icyaha utashobora kwishurisha kutunganije imirimo yawe. Ni kusema ukiwa katika icyo bita inkomoko rero. Una dhambi ya ukoo ambao hauwezi kujiokoa mwenyewe. Noneho ngo iryo ni ideni. Matayo 18 Matayo 18 umurongo wa 21 ufungu la 21. Kanze ngo barangire mu wandike neza iryo deni Yesu yatubabareye kugira ngo hiyo deni turangize tutuvuze. Mvuze Matayo wumva iryo deni niho uzamenya Yesu yagukoreye. Ujue kila ambacho Yesu amekutendea. Aravuze hati. Anasema hivi. Matayo 18 Matayo. Aho yadusanze twari dufite umwenda. Ambapo tumetukuta tulikuwa na deni. Haranditse ngo nico gituma mbabwira ku bwami bwo mwijuru bugereranywa n'umuntu washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yabasigiye. Abaje kubarana bamuzanira umwe muri bo yishuzwaga idenari yo nzovu, ariko kuko yari adafite ibyo kwishura, shebuja ategeka ko bamugura n'umugore we n'abana be n'ibyo yari afite byose ngo umwenda ushire umwami wacu atubabarire. Amen. Ni igice cya 18 nahereye ku murongo wa 23. Umwenda abantu bazi ngo ni ideni. Hii deni nubwo ngo harimo abantu babiri bari mu ideni. Umwe na $100 ijana. Wawili walikuwa na deni. Undi reka tubagira ibihumbi 10. Mmoja alikuwa na $100. Shebuja baraje. Bwana wao akakuja. Abaravuze ati mwese mugiye kunyishura. Akawaambia ninyi nyote mtanilipa. Ariko waremerewe cyane n'uwari ufite ideni rinini. Lakini yule alikuwa na uzito, ni yule alikuwa na deni kubwa. Arabarabona nta mafaranga azabona. Alikuwa anaona kama hatapata pesa. Uhereye buno weho uragenda ndakugura. Akamwambia wewe nitakuuza. Umugore wawe aragenda. Wewe mke wako abana baragenda. Watoto nao nitawatoa. Ipariseri iragenda. Nabyo nukubyangana nukubura icyo mfata ntabwo ideni rishize. Nitakuchukua na vyako vyote, lakini hatanimalizia deni. Je, hiyo deni waweza kujua ni deni gani? Nico bita icyaha cy'inkomoko wakoze utarasanga umukiza. Ni dhambi ya ukoo ya kizarikio uliyoifanya kabla kumwendea Mwokozi. Kanze mba hiyo page y'umugi. Hebu awatoree ntacyo wakora
ngo uvuge ngo uzaryishura Imana warikura Yesu. Useme kwamba unaweza kumulipa Mungu, hauwezi upata. Niba uri hano ukareka gusambana, ideni ryabo wasambanye nabo uzaryishura. Kama hauko hapa unaacha kuzini. Sasa deni ya wale ambao umezini nao utailipa. Niba warihanya warisha abantu 8 sava uretse kwica utangiye kwishura ideni rya kabiri. Ibyo wafashe rya mbere abo wishura bakura he. Kama umetubu na uliua watu 8 lakini unaacha Chaka ngo muhunge mu ngingo gutsindishira. Wale ambao umeua ile deni noneho biba bisaba ngo ubone urwandiko rwa gatanga kambere bivuga ngo ibyo waguye mutaransangura bibabari urabibabari. Unapaswa kupata barua ya kwanza ambayo inakwambia kibali ya kwanza kwamba dhambi yako umesamehewa. Naho utari ibyo rero ubaye nta bwenge. Isipokuwa hivyo hapo umekuwa mpumbavu. Murandika n'umugenzi kitabu cha Msafiri bari kuganira ibyo gutsindishwa byiringiro na mukristo wakiongea mambo ya kuweka haki 137 ukurasa wa 137. Alikumwaza ati mbese waratsindishirijwe. Alikuwa anaulizwa je umehesabiwa haki? Ati nubwo nkibwibwira ariko ngo nyuma njaga ndabona ibindi biri kurwanya ubugingo bwanjye nkumva ndacogoye. Hata nimehesabiwa haki lakini ninaona kuna kile ambacho kinagombeza maisha yangu. Nyuma bambwira yuko ngombye kubagwa aho gukiranuka ku muntu utarigeze ukora icyaha. Nyuma wakaniambia ninapaswa kuhesabiwa haki ambayo ni ya mtu asiyefanya dhambi. Undati se none warabyemeye koko? Mwengine akamuuliza kwa kweli umekubali? Ndati narabyemeye da. Mwengine akasema ya kwamba nimekubali. Nabyemeye nuko nagiye ntunganya ingeso zanjye nkabona ngo meje kunacumura. Sababu ni kwamba niliendelea kusafisha maisha yangu lakini nikaendelea kuasi. Kandi cyabinyemeje niki? Kile ambacho kimenikubarisha niki? Umuntu waje mu mwenda w'amafaranga 20,20 bya nyiriduka. Mtu anaweza kuwa na deni ya 20,000 nyuma kaja yishura ibyaguze byose. Baadaye analipa kile ambacho wa mwenda wa kera wabukiri mu gitabo cha nyiriduka. Ile deni ya kwanza inaendelea kubaki ndani ya kitabu ya watarishurwa yabasha kumurega akamushirisha mu nzu y'imbehe umwami wacu adufasha. Kabla hajalipwa anaweza kumuweka jera. Aramubwira ati byawe nibyo uwo muntu wabigereranyije gute? Je mambo yako na huyo mtu umeirenganisha je? Aramubwira ati nibwiye ibi kubw'ibyaha byanje bya kera nishuzwa n'Imana umwenda wa kera ntabasha kwishurisha gutunganya ingeso zanjye umwami wacu. Nikajiuliza kwa dhambi zangu za zamani nikaona ya kwamba siwezi kumaliza kwa utakatifu wangu. Kubw'ibyaha byawe bya kera, kwa ajili ya dhambi zako za zamani. Kanze noneho tubereke. Acha tuwaoneshe vizuri. Nukuvuga ngo ni kusema ya kwamba haguruka. Inuka ndugu yangu. Uyu yafashe deni aha. Mimi nilichukua deni kwa huyu. N'umwenda. Nikachukua kwake vazi. Na amadolari 10. Ni $10. Ejo urasubira ufata ipantaro. Kesho nitarudi nichukue suruali. Uyiri. Nilipe. Ejo bundi uzafata icyungu. Nitachukua sufuria. Ejo bundi waguze isahani urayiriha. Tena kesho yake nimeuza sahani na kuilipa. Uyideni yararyanditse. Lakini huyu ameandika ile deni ya kwishura yo ga kabiri gakuyeho ideni. Je, kulipa hii deni ya pili inaondoa hiyo deni? Atakubabariye polisi yanagutwara. Kama hanisamehe yagufunga. Kama polisi watatushika. Noneho rero tutarasanga Yesu utari waba umukristo. Kabla uwe mkristo. Wari warafashe ideni. Tulikuwa tumekwisha kuliwa deni. Wanyoye inzoga. Nilikunywa pombe. Mu bupagani bwawe. Katika upagani wangu. Winjira mu nama z'abahutu n'abatutsi cyo kuvusha amaraso. Katika shauri la wa makabila. Iryo ni ideni wafashe. Hiyo nayo ni deni. Ubindaye. Nikakuwa kahaba. Wafashe ideni. Hiyo ni deni. Mwabadamu mwe waciye inzaratsi. Hao mulitafuta iryo ni ideni. Hiyo nayo ni deni. Uri wagira ngo yonge icyuma gipima giza. Kwa kweli wakuleta kikavuga ati buri muntu wese urwo rudeni ruze hano imbere. Kila mtu deni yake ikuta. Yewe abadamu baba nuko ngo byagaruka imbere abarozi abakombata abazabada mwangalie hiyo madeni. Bino byakomera pe. Iryo deni nawe uri kurireba. Na wewe unaona hiyo deni. Iryo deni riratubutse. Je, hiyo deni wafashe iyo washobora kuryishura. Je, unaweza kuilipa? Noneho rero yumaze kwihana rero. Uhagaze nawe. Yumaze kwihana rero. Baada ya kutubu urishe ryagaro. Hapa mina lipa hiyo bido. Ntabwo uzongera gusamba. Sitaongeza kuzini. Urishe cyacyungu. Mina lipa sufuria. Ntabwo uzongera kwiba. Sitaongeza kuiba. Nukuvuga ngo
nukuvuga ngo kwihana no gukosora n'indi mirimo ukoze umaze gusanga Yesu bihwanye no kwishura ideni ufashe nyuma ariko irindi ryongera rite rikiriyo. Kutubu na kuyaamini ujumbe inasawanisha na kulipa. Noneho rero ririya rya mbere niryo bita gukiranuka tubarwa duhabwa na Yesu gusa nta wundi wakuduha wewe. Hiyo deni ya kwanza ndiyo ambayo inaitwa haki ambayo tunatoa kupata kwa Yesu mwenyewe. Ni wakuboneka kukuzi gusenga. Hawezi kuipata kwa ajili ya kubisa ingendo. Hawezi kuipata kwa sababu umetembea. Urareba ukizera ukavuga Yesu yapfira ibicumuro byawe musaba bakandika kubonye ubugingo. Unasema kwamba Yesu amekufa kwa ajili yangu, basi hapo ibyo nibyo bita gutsindishira. Yurangije rero ubwo ni igitabo cy'umugenzi page 25 Msafiri 25 wageze ku musaraba habwi inzandiko 3 alipofika kwenye msalaba akapewa vitambulisho vitatu ngo ibyaha byawe urababariwe seto. Moja ilikuwa inasema ya kwamba dhambi zako umesamehewa. Aravuga ati kandi ugo kwandika tansi yo kurubika ahantu hacitse nugera ku burengo zawe usiweke mahali pabaya. Ugo kwandiko rero lango la mbinguni uwapatie. Ni gumusore witwa Ntabwenge yabuze. Hiyo barua ndiyo kijana mpumbavu alikosa. Ntabwenge yabuze urwandiko. Mpumbavu amekosa hiyo kitambulisho. Kumva urwandiko rw'inzira. Ntabwenge yiyirizaga ubusa. Huyo mpumbavu alikuwa anafunga. Yishura kuwabereye mu ideni. Alikuwa analipa yaturaga amaturo. Alikuwa anatoa agatanga kimwe mu 10. Anatoa hata ngo akarizwa n'ibyaha. Ngakumva yanabicika. Arikageze ku ruremba buriki. Lakini alipofika kwenye lango akakosa barua moja. None ageze ku rwandiko ngo hasanga umukange. Alipofika hapo akakutana barieri. We yana mukanda na nzira za rwandiko rw'inzira. Wakamuuliza barua ya njia. Yana mukanda we na barua ya njia. Wagatanya kwa bangu anaanza kuangalia chini. Twariraga imbere yako. Tulikuwa tunakula mbele yako. Tukigishiriza mu nzira ziwacu. Tunafundisha kwa njia za we yana mukanda na nzira. Kuya wewe na barua. Wigishirizaga mu nzira ziwacu. Ulikuwa unafundisha kwetu. Tugakora ibitangaza mu izina ryawe. Na ulifanya tunafanya miujiza kwa jina lako. Ndio uzana ngo yana mukanda nimezita za ndandiko. Leta kibarua cha njia. Ntabwenge arahora rwose. Hao mpumbavu akanyamaza. Ngo ku musozo w'urugendo namaanisha ya kwamba ngo harabazabura na kwemerwa mu bikari byo mwijuru binyuze mu mirimo yabo ariko ntibazemera ko batafite ubwo watasamba ili kupata haki kupitia matendo, lakini nababwiye ngo yabaye kwandika rero. Kama tungekuwa na kibao tunaandika ariko murakurikirana kandi nandike mtafuata ataandika hivi. Icyo ni kimwe. Hii ni moja. Singo ndio ni moja. Hiyo ni moja. Mbononeho kino kimwe ndagifuza. Hii moja tunaiondoa. Ubwo ndi kwandika ute ni bingahe? Anaandika 0 0 0 tena. Ni bingahe? 04. 0 ku 0 ni 10. 0 ni 0 tu. 0 ntabwenge werara. 0 juu ya 0. Nishura guombereye mu ideni. 0 Mugiye bamugiraga inama ngo yabye mukiro ariko mukristo ngo ushaka ngo tubagwe gukiranuka kwa Yesu gusa ngo natwe tubure kugereka ibyacu twiringiye. Ali umwambia mukristo unapenda tuwe na haki ya Yesu tusiongezee yetu kwa tumaini letu. Hamije ntashidikanya nutabarwa gukiranuka ku muntu utarigeze ukora icyaha uzaruhira urugendo rwawe gusa ntabwo kama hautahesabiwa haki na kusamehewa kama mtu asiyefanya dhambi utatoka bure. Murawusanga kiriya kimwe ndi kwandika ni Mariko ni Luka igice cha 10 umurongo wa 20 Luka fungu la 38 aravuze ngo ngombwa ni kimwe. Kinachohitajika ni kimoja. Kimwe ni ukwizera Yesu ugahabwa ubugingo buhoraho. Moja ni kuamini Yesu unapewa uzima wa milele. Ngaho no tuhagaruke rero. Turudi hapo. Ibintu byiza kugira ngo mu ijuru tuzabe turabakireza byandi wazoni tuwe tumetajirika sasa. Aha. Mbo hapa kanza nongere muri kimwe. Anaandika moja. Ngaho twongere babe ngahe? Anaandika 0 anaongezea 0 inakuwa 10. Inakuwa 100. Aha. 1000. Aha. 10,000. Mani bahi. Mungu awabariki sana. Kwizera byihutishaga imirimo. Ubwabyo ina mazero gara mazero bagita imirimo.
hiyo sufuri wanaita harimo kazi. gusura prison, unazuru harimo gutanga kimwe mu 10, unatoa harimo zaka, gufasha abarwayi, kuwasaidia harimo wagonjwa, kubwiriza ubutumwa, kuhubiri harimo ujumbe, gutanga n'amaturo y'ubushake, ukoreshe gutanga ibyo n'ubucumbikira sadaka za hiari na noneho rero gazagira umumaro ku mukangi. Hiyo itakuwa na manufaa unapofika kwa mpaka, ukianza na moja, lakini unachokitenda chochote, kila chochote ambacho unaweza kukitenda. Zero litari kuri kimwe ni zero. Sufuri ambayo iko kusufuri ni sufuri. Bisaba ngo abantu b'Imana baje biga neza gusishwa n'ubuntu kubwo kwizera. Watu wajifunze kuhesabiwa haki kwa imani. Iki kimwe rero hii moja nukuvuga ngo Yesu adushatse natwe dukwiye kumukunda. Yesu anapotupenda nasi tumupende. Yakiduhaye rero nta kindi twisigaje, twarabo kugugwa n'abana n'imiryango, nta na gato kizaba ndakubabari akakusamehe naho yadusanze rero utaramenya ngo basenga bate ngo bizera ukimara kumwemera ukisha kumuitika. N'Abaroma 10 umurongo wa 9 ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ukikiri na kinywa yako kwamba Yesu ni mutima wawe Imana yamuze uzakira Mungu amemfufua. Ako ni akambere nababwiye ko ari utatu. Aka kabiri rero ya pili ni hii, yumaze kumwizera, unapokwisha kumwamini, nubwo watuye ati narindi umusambanyi, hata umekiri ya kwamba mimi nilikuwa mzinifu, ariko umudugudu ugendamo nabo mwakungikaga baracyakushaka, lakini muji unaoitembelea na wale mliokufikiana wanakuhitaji, ariko imyota ziracyari nyinshi kumu, hata umeacha kunywa lakini ungali na kiu na pombe ziko ndani. None Yesu atakubaye iruhande rero imyota zagaruka. Yesu asipokuwa pamoja nawe kiu inaweza rudi. Ndongera nkubwira bya byarana ni umwari Maria. Nikwambia kwamba ilikuwa imemshinda Maria, ngo yageraga mu giterane cya Yesu akumva ko Yesu ari kwigisha. Huyu msichana Maria alikuwa anafika ndani ya mkutano. Dini ndari jamodi. Anasikia kama anatosheka kwa mafundisho. Ngo yamara kuva. Anapotoka hapo. Ngo mukakaba huye na baba hungu bafite amafaranga. Anakutana na hao vijana wenye kuwa na pesa. Buroyo bamenye wumva ntahinga nta bibazo, bamuhereza kaventi ngo aganago, none se ko ntakorerwa mugana kabara yashikiye. Wanapompatia dola 12 anakamata ngo bigeza hinshuro ya karindwi ngo aja mu gitera. Turu ya 7 kaingia ndani ya mkutano. Ngo Yesu yigisa gutsindishirizwa. Yesu akafundisha kuhesabiwa haki. Umunyabyaha agwaga udakomeye kuri Yesu. Akaonesha gisi mwenye zambi anaanguka. Aravuga ngo daimoni yavuyemo umuntu anyura hadafite amazi. Anasema anaonesha yageraga shaka muri abo mwabatamera watu wanaingia mahali. Mbe wahumvara ibituma ukomeza gukora ibyawe uri umutamera. Sikiliza kila ambacho kinasababisha utengenezaji ukiwa mtengenezaji. Umuntu yatiye ko akorera Yesu abakibitse ngo umukunde, kwamba yeye ni mtu wa Yesu, aweke hiyo mambo ya kitendo. Ube waratuye unyagirwa n'imvura kukuri cy'umukiza ubu gifite utuzaratsi na ukichapwa na mvua uwe na hizo mwere gusigara utamenya. Mbega abantu Maria rero byari byaramubayeho. Akaza mukundi Yesu ariko ari umusambanyi. Anakuja abo muno baryamyemo akiwa mzinifu, kandi birasaba ngo wumvirize neza bigezaho. Inabidi usikie vizuri. Daimoni yavuye mu muntu anyura hadafite amazi. Huyo pepo anapotoka ndani ya mtu anaingia mahali ambapo ngo yumva aho yatsinzwe, anasikia mahali ambapo ameshindwa. Ngo umutima gwa Maria gumvagura meneza. Moyo wa Maria ukasikia ngo bagiye kubona yatanije nkarara manuka, wakaona ameshuka. Yo ndayirimanukira we abantu batise none agiye he, ngo atitaye ngo baramuseka, atitaye kubimwaro, aratanya no kuri mimbara, ngo arangije araza arapfukama kwenye miguu ya Yesu, afata amavuta ayasiga ku birenge by'umukiza, akachukua mafuta na kuiweka kwenye mnyayo za Mwokozi. Yesu aravuga ati umurwayi na muganga barahuye umwami wacu adufasha. Yesu akamwambia rubanda baratabaza, rubanda bati ya ntitwanabivuze, watu wakasema ntitwanabivuze uyu muntu. Sema mambo haya. Dore ibibazo bivutse. Angalia sasa. Ejo bundi yatindanye n'umusamariya ku mugezi jana amekawa na Msamaria hapo. Kugeza ubwo tugiye guhaha n'abantu bari kwa Musanze muri kubireba. Kaenda kuhemea na watu wakiona. Ariko Yesu umutima nawe umutima gwa warawureba. Lakini Yesu alikuwa anaangalia ndani ya moyo. Nuko abantu batangira gusheka. Watu wakaanza kusema maneno. Yesu akamwambia. Uwo mudamu Yesu aramugenderera umutima gurera. Huyo mwanamke Yesu akamtembelea. Kamera y'abagabo iraguruka. Utu wake wa zamani ikaondoka. Kurarikira amafaranga g'abandi birashira. Kutamani pesa za watu ikaisha. Guherwa ni mukurikirana uwo mugore abadiakonesi. Umugore rwose ko yarezera akawa shemasi. Ahita himba icyama cy'abagore mu murimo nibo bageze ba mbere ku gitutu. Chama ya watenda kazi wanawake.
none nawe uri hano warananiranye na wewe ungali hapa iwanyu uri umunyamahane niwe udatanga umunyu umuntu ntarahuri wawe ndagira ngo rero ibyo nawe bikabigusaba ngo utumbire kwera na wewe kabisa uangalie utakatifu ufite gukiranuka uwe na haki no kuri ibyo kugira ngo ubishobore ni Yesu gushoboza kuweza hayo Yesu ndiye atakuwezesha ni Timotheo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 12 wo kwako kagingo ka kabiri waraka wa kwanza wa Timotheo ndashimira Yesu Kristo umwami wacu wambashishije aragushoboza rero namshukuru Yesu Kristo aliyeniwezesha abantu bakibaza ati se uriya mugabo ko yavugaga nabi ko yararagagwana baturana mu byungu byagiye ni Yesu gushoboza Yesu alikuwa anapigana nyumbani Yesu ndiye anakuwezesha mani dufashe Mungu atuwezeshe ya kabiri rero ya pili ni kwamba ya gatatu ya tatu nuko kubabarira ibyaha wagiye ugwa mutabyitumye ambazo umezianguka ndani na hauko urwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa mbere waraka wa Yohana bana banje mbandika ibyo kugira ngo mudakora icyaha icyakora nihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese nimewaandikia hayo ili msitende dhambi lakini ndagira ngo muri amasaha rero twese turushaho kumutumbira kwa saa hizi sote tumupambe macho tumutazame niho twaboneye umudendezi hapo tumepata uhuru atuburanya aradutsinde akatupigania na kushinda buri muntu wese afitiwe parcelle ana kiwanja chake agarutse anaporudi kwe kuzamuhunga tusimukimbie tuzamusanganire twishimye umuntu wese nashaka urwandiko rw'inzira azerekana ageze ku rurembo atafute barua ya njia ambayo urwandiko nugukiranuka kwa Yesu duhabwa bitanyuze mu mirimo ambayo tunapata kwa Yesu kumwizera kumwiringira k'igisambo ku musaraba unamuamini kama huyo none imirimo ni ingororano n'ibihembo tuzabona tugeze mu bwami Yesu abidushoboze mu izina rya Yesu amen Yesu atuwezeshe hayo katika jina la Yesu amena noneho ndagira ngo rwose sasa kwa hiyo kandi koko niko byanditse ni hivyo inaandikwa biranditse ngo nituja kwamba tunapo tugera mu gihe nanone ngo cyo tuje ngo turakura abantu baze kwa Yesu wakati tuwaite watu waende Yesu ngo baze bavugurura imibereho yabo waje na kuisha maisha yao kugira ngo nanone bafate imyanzuro ko bakoreye mu kigo mikataba ngaho rero barimo baye barakenyera no kwambara inkweto watu waanze kuimba numara kumwemera nk'umukiza wawe hiyo wimbo kabisa hiyo wimbo nayo inahitajika ndagira ngo rwose mu byiteho mujari mambo hayo kugira ngo ubure gukenyera ili na wewe ufunge sasa kandi gahanye nako uri kuza ukuje kabisa ni inkuru nziza kuri uyu muzi ibayobore gusanga Imana abari hafi n'abari kure mwese nimuze mukize nayo abari hafi n'abari kure mwese nimuze mukize nayo munyabyaha we ngwino ningoga Yesu ni ushaka kugukiza reka gutinda cyane mu byaha uyu numunsi wakirizwamo reka gutinda cyane mu byaha uyu numunsi wakirizwamo kuki wahunze Yesu mukiza kandi yagucunguje amaraso jureka kumuhungira kure wigira inama yo ubona wasubiye inyuma muri ibyo byaha nta munezero ugukwiriye uzahabona keretse Yesu ni ushobora kunezeza umutima wawe keretse Yesu ni ushobora kunezeza umutima wawe birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba ni ku mukristo ukura ameze anezererwa iteka ryose ni ku mukristo ukura ameze anezererwa iteka ryose tukaba karakanya kawe umugabo umugore Linda Afya kora subscribe sabone